Yes, I'm online. Can you hear me? Yes, I can hear you. Feel welcome. God bless you greatly, Pastor. Hello, everyone. Yes, we will start immediately with the theme this morning, with the subject, because we don't want to go any further than 2 hours because of the time in Hawaii, and we don't want to be too inopportune to you, Pastor, because we want you to be in good health for the next time. Okay? Sure, sure. Sì, mi rimane, non sabe come sa mesura que tema, debina e tempo ayanang na Hawaii, nos no que tene pastor largo maneira via passar, pa sobra nos no que ta inoportuno e tenho echt sossegar su curpa. Pues nos vai começar que tema, nos notas se pergunta durante temas que vivo pergunta na, depois de tema por hasi pergunta. I was just telling the brethren, Pastor Akim, that all questions will be done. We will be asking questions in the Q&A session. Right now, while you are presenting the subject, we all will be hearing and appointing, writing down our questions, right? Sure. Okay. Without further ado, would you like to pray for us at this moment, Pastor? Sure, let's have prayer. Loving Father in heaven, we thank you, Lord, for this opportunity to study together. Tata poderoso, nós te agradecemos para a oportunidade aqui para estudar junto. We humbly ask, Lord, for the forgiveness of our sins and cleansing from all unrighteousness. Nós te pedimos humildemente, limpia-nos pecados e limpia-nos de toda injusticia. We pray that you will come into our hearts and help us, dear Father, to fall in love with Jesus more. Senhor, nós te roga como por vir de nosso coração para assim nos por parce Jesus mais. And I pray that you will help us to hold on to the truth that you have given to us in these last days. E nós te rogamos que nós por ter na verdade como te donando na nós no último dia ng aqui. Please make this subject very clear for everyone to understand. Por favor, permite que o tema aqui importante para claro, compreendível para cada pessoa. And may we keep our eyes on Jesus and Jesus alone. E laga nos mantenernos vista na riba Jesus e solamente Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. De nome de Jesus, nos te roga, nos te pide. Amen. Amen. All right. I want to begin with one scripture. Me quero começar com parte da escritura. And then I'm going to show a PowerPoint slide E for depois everyone. me mostra slide de PowerPoint. All right. 2 Peter chapter 1, verse 12. Segundo Pedro 1, versículo 12. Lumanan por you de nos haya texta meta hopibo. Our subject is entitled, Has the SDA Conference Rejected Present Truth? Nos título ta Conferencia General a rechazar verdad presente. Ok, y una persona que puede ayudarnos a 2 Pedro 1, 2. Ayúdanos con los textos rápido. Before we answer that question, we must ask, what is present truth? Okay. So let's go to 2 Peter chapter 1, verse 12. Okay. All right. Just one moment, Pastor. We have to start the recording, please. Okay, just a moment, please. Okay. Okay. Recording in progress. Okay. All right. We can continue, yes. Has the SDA conference rejected present truth? Sí, Conferencia General ha rechazado verdad presente. So what is present truth? ¿Qué cosa verdad presente? Let's read it. 2 Peter sí. chapter 1, verse 12. 2 Pedro 1, 2. It says, wherefore, I will not be negligent
to put you always in remembrance of these things, though you know them, and be established in the present truth. Ok. Versículo 12 dice, pa esaki, lomi no laga di amonestar, boso sempre di ek asunto nang aki. Aunque boso sanang, pa boso ta confirma den e verdad presente. Mhm. So we need to be established where? In present truth. Nos Mr. Wardo establece den kiko e verdad presente. Now, if you were going to build a house Agora, se você vai edificar casa, and I told you establish that house on Main Avenue, e se me bisabo estabelecer a casa aqui, riba e caia principal, but you established the house on South Street, pero você decidir que você vai entrar a casa na South Street, que é lugar mais apartado. you did not put the house in the right place. Você não apone a casa no lugar correto. When we understand the truth and present truth, the church must be established in that truth. É verdade, Mr. Wardo, estabelecer segundo indicação, den é verdade que a Wardo dona. If the church is not established in that truth, it's been moved to the wrong place. Se a igreja não está estabelecida den é verdade aí, ela move vai caminho da robes. This is why Jesus said in Matthew 7 that we have to build the house on the rock. Tapi se Jesus avisa de Mateus 7, que nós temos que edificar a casa riba e barranca. We can't build the house on sand, on man and man's opinion. Nós não por edificar a casa riba santo, qual tá gente e opinião de gente. So, has the Seventh-day Adventist Church been planted on present truth? Are they still staying in present truth? Pues a conferência general Igreja Adventista que tu vai tá estabelecer de verdade presente, This is what we're going to study today. essa que nós vai estudar aumenta. Now, remember, there was a present truth in every generation. Corda bom que tem verdade presente dentro toda geração. For Noah, it was get on the ark, a storm is coming. Para Noah, estava tá subindo em arca para sobra, e dilúvio tá na caminda. For Lot, it was get out the city, destruction is coming. Para Lot, estava tá sali fora de estado para sobra, destruição também. When Jesus came, he said, get out Jerusalem, it's going to be destroyed. Ora Jesus bene, ela bisa sali fora de Jerusalém para sobra, e também o destruir. And in these last days, we have the message of the three angels preaching the mark of the beast crisis. E den e tempo que nós viva aqui nós tem a mensagem de três ángeles que anuncia a crise venidero. Now, what year were the three angels' messages given? What year? Naki haya a mensagem de três ángeles a guardo duna. Revelation 14, verse 6 and 7 says, the hour of his judgment is come. Ok, tabi sa nos na Revelación 4, 6 y 7 que é hora de su juicio a llegar. According to Daniel 8:14, that judgment hour began in 1844. De acuerdo com Daniel 8:4, que explica que juicio a começar na 1844. And what happened in 1844? Que passa na 1844? God began to raise up individuals preaching the three angels' messages of Revelation 14. Dios ha comenzado a lanzar un pueblo para predicar el mensaje de tres ángeles, según Revelación 4. And Jesus went from the holy place to the most holy place. Y Jesús va for el lugar santo para dentro el lugar santísimo. And there's something very important that took place in 1844 that is needed for the church today. Y tem algo muy importante que pasa na 1844 que es necesario para la iglesia sa awe. So let's study what happened. Laga nos bawa kiko pasa. I hope everyone could see my screen. Nos mira screen. Yes, I can see the screen, Pastor. All right. So, has the SDA conference given up present truth?
Es de conferencia de Iglesia Adventista a entrega verdad presente, pues a rechazar, All right, let's study. la no estudia. So, what happened? The three angels' messages, the first and second angel's message, were given in 1843 and 1844. This is from Christ Triumphant. Que for de boek Christ Triumphant, Cristo Triunfante, e bisa ku e mensaje de e prome e de dos angel a wardo duna na 1843 e 1844, receita bisa riba screen. So, in 1844, Jesus did not just move into the most holy place, but he also gave us the final messages for these last days. Mas não solamente Jesus adrenta vai de parte santíssimo, pero Jesus aduna nos e mensaje também para e tempo de fim, qual nós está dentro. And in 1844, he was giving visions E to na Ellen G. White. E na 1844, estava tá donando visão também na Helena G. de White. To guide the Advent people toward heaven. Para guiar o pueblo adventista caminho na mester a llega. If you remember her first vision to looking at the Advent people, she couldn't find them. Se nós tocar a primeira visão de hermano White, ora ela busca o pueblo adventista e não por a não. The angel said, "Look a little higher." E Angela disse, wak tiki mais arriba. And then she saw the Advent people climbing toward heaven. Então, e não ela mira o pueblo adventista tá subir para baixo. So follow me. Pues seguime. So in 1844, God gave visions to Ellen White for the Advent movement. Pues na 1844, Dios aduna Helena G. de White visionan para el movimiento adventista. In Great Controversy, page 423. De gran controversia, página 423. This is one of the most powerful quotations in the whole book. Essa aqui é onde é cita de mais poderoso de inteiro book. In 1844, it says that God gave us truth that we need to follow until he comes. Na 1844, Dios aduna nos mensaje que nós mister sigue tena el momento de su venida. Let's read it. Láganos lese. I'll read it and then you can read it. You can read it first and afterwards I will follow. Yes. Okay. So it says the subject of the sanctuary was the key to unlock the mystery of the disappointment in 1844. It opened to view a complete system of truth, connected and harmonious, showing that God's hand had directed the great Advent movement, revealing present duty, as it brought to light the position and work of his people. Okay. Thank you, Pastor. Ito bisa, el tema de el santuario tabata e yabi ku awardo habri. Ela abre el misterio de el desapunto de 1844. Ela abriele pa amira el sistema completo de verdad, conectar y también armonioso, un muestra harmonioso que Dios suman estaba a dirigir el gran movimiento adventista y a revelar la tarea del presente, manera ela trece en la luz. Ela trece en la luz la posición y el trabajo de su pueblo. All right, let's understand what we just read here. Laga nos van a comprender lo que nos alesa aquí. In 1844, what did God give us? Na 1844, ¿qué Dios aduna nos? It says a complete system of truth. Un sistema completo de verdad. And this complete system of truth is connected and harmonious. El sistema de verdad aquí está completo, anto está armonizado con otro. If we hold on to the system of truth,
God is going to guide this movement. Se nós manter na esse sistema de é verdade aqui, Deus vai guiar o movimento aqui tem na final. If we hold on to the system of truth, it shows present duty or present truth. Se nós manter na esse sistema de é verdade aqui, eta mostra nos tarefa, lo que nós mister hasi den presente. And it shows what we need to be doing in these last days. Então, eta mostra nos também que nós mister tá haciendo awe den el tempo final. So, why did God give more truth in 1844? De com Deus aduna mais verdade na 1844. Look at the next quotation. Wat é a seguinte cita? It says, "But the people were not ready to meet their Lord. There was still a work of preparation to be accomplished for them. Light was given, directing their minds to the temple of God in heaven. And as they should, by faith, follow their high priest in his ministration there, new duties would be revealed. Another message of warning and instruction was to be given to the church." Eta bisa, pero el pueblo ainda não estava claro para contra com Deus na 1844. Ainda estava tendo trabalho de preparação que não mistério realizar. Luz mistério aguardo duna para dirigir na mente na o templo de Deus do cielo. E mientras não mistério a seguir para meio de fé e não sumo sacerdote den e ministração e den, pues den e lugar santíssimo, tarea ng novo lo guardo revelar outro mensaje de advertencia e instrucción lo aguardo donar na iglesia. So, why did God give more truth in 1844? Pues, de con Dios aduna más verdad na 1844. A complete system of truth that we need to study. Sistema completo de verdade que nós mesmo estudiar. It says the people were not ready to meet their Lord. Eta explica que o pueblo não estava claro para contra com Deus. And there was a great work of preparation that they must engage in. E estava tendo trabalho grande de preparação que o mistério aguardo realizar. This is the same reason why we're not ready as a people, as Seventh Adventist Conference and people. We're not ready. E tapese também awe como conferência general nos no está claro, awe tampoco para contra com We, Deus. we need a complete system of truth to study and live out in our lives to get ready for Christ to come. Nós ter sistema completo de verdade para nos viva, para nos portar claro para a vinda de Cristo Jesus. And as we're studying this truth, it says new duties will be revealed. E Don't forget that. mientras conosco estudia a verdade aqui, tarea ng novo lo guardo revela na nos. So as we study the truth, we're going to learn new things that God wants us to do to get ready for his coming. Pues, según nos estudia, nos vai ensinar verdade na novo que Deus quer para nos viva e predicar tocante de santuário. Now notice this quotation says new duties will be revealed. Corda bom, cita da bisa que tarea ng novo lo guardo revela. The quotation before that says present duties would be revealed. E parte que nós aí prome avisa que o present truth, que é verdade presente, lo guardo revela. So there are new things that we need to be doing right now as we study truth to get ready for Christ to come. Quer mendi que tem coisa novo que nós mestre hasi agora aqui para nos portar claro para a venida de Cristo Jesus. All right. Can you see this quotation here? Nós por mira cita aqui, Let's read it. laga nos lese. So present duties and new duties equal present truth.
Pues, verdad presente, ta tarea ng nobo, no, tarea ng presente, tarea ng nobo, ta junto, e verdad presente. All right. Early Writings 87, paragraph 2. Primeros It, escritos, página 87.2. our minds must not be taken up with things around us, but must be occupied with present truth and a preparation to give a reason of our hope and meekness and fear. We must seek wisdom from on high that we might stand in this day of error and delusion. Nos mentenang, Mr. Word tuma arriba. No, nos mentenang, no Mr. Word absorbe ku kosnan kuting rondo de nos. Pero nos Mr. ta ocupa ku e verdad presente e e preparação para dar uma razão para nossa esperança, para o que nós está querendo, com humildade e temor. Nós mesmos busca sabedoria for de arriba, de maneira que nós por para de dia aqui de erro e engano. All right. So our minds must be on present truth to be prepared for Christ's coming. Pois nós mentenam, mestre arriba verdade presente para nós porta preparar para Jesus sua venida. So let's put everything together. Pois vamos pôr tudo junto. Jesus did not come because the people needed more truth. Jesus não abini na 1844 para sobra e pueblo tating mister de mais verdade. This truth would give us an understanding of the duties we need to do right now. É verdade aqui lo aduna-nos compreendimento de e tarea nan que nos mister cumpre com agora. It's a complete system of truth we must be studying. É sistema completo de verdade que nós mister está estudando agora aqui. Now, where are we going to find this truth? Onde nós trabalhamos é verdade aqui? That God said we need after 1844. Que Jesus avisa que nós mister tem depois de 1844. God gave it to Ellen White. Dios aduna Elena G. de White e Saki. All right, let's see something here. Laganos wak algo aqui não. Notice this quotation. Laganos wak cita aqui. Where can we find this system of truth that will get us ready for Jesus coming? This present truth. Onde nos dá esse sistema de verdade que lo prepara-nos para nos estar claro para a venida de Jesus. Ellen White says this. Where shall we find safety unless it be in the truths that the Lord has given for the last 50 years? Onde nos lo haya esse sistema de verdade? Onde nos lo haya seguridade? A menos que está den e verdade não. Que o Senhor Deus habilita dona-nos para o último 50 anos não. So Ellen White says God gave her the truth, and we're safe in that truth if we stay in it from the last 50 years. Elena G. de White avisa, Dios aduna-nos e verdade e nos lo salva den e verdade e se nos mantenemos mesmo e verdade que ele aduna den e último 50 anos. So the truth we need in 2024 que men é verdade que nos mester de e ano 2024 aqui was given to Ellen White in 1905 award do Nana Helena G. de White na ano 1905 and she says the last 50 years, which is 1855. E ela bisa e último 18 na ano uta 1805. So from 1855 to 1905 is the 50 years of truth that God has given after 1844. Ok, pues, me te corrigi. É verdade, na Dunana 1859 para 1905, tá é conjunto de verdade não que nós mester sigue. 1855 to 1905 is 50 years.
1855, 1855. Pa 1905 ta 18 anos. All right, think with me. Think with me. Pensa comigo. Do you know what book Ellen White wrote in 1855? Bosa kua buki Ellen White escreve na 1855. Toma nota que te sei te anos, 1855. You can look this up if you don't believe me. Bo por buscar se bo nota queremi. In 1855, Ellen White wrote the book Testimonies to the Church, Volume 1. Na 1855, Helena G. de White escreve em book Testemunho para Igreja, volume 1. In 1868, she wrote Testimony to the Church, Volume 2. Na 1868, 1868, sorry? Yep, yep. Sim, na 1868, ela escreve Testemunho para Igreja, volume 2. In 1872, she wrote Testimony to the Church, Volume 3. 1872. Na 1872, ela escreve Testemunho não para Igreja, volume 3. In 1876, she wrote Testimony to the Church, Volume 4. Na 1876, ela escreve Testemunho não para Igreja, volume 4. In 1882, she wrote Testimonies to the Church, Volume 5. E na 1882, Testemunho não para Igreja, volume 5. In the year 1900, she wrote Testimonies to the Church, Volume 6. Na ano 19.000, ela escreve Testemunho para Igreja, volume 6. In Testimonies, Volume 7, she wrote Testimonies, Volume 7 in 1902. E na 1902, ela escreve Testemunho para Igreja, volume 7. All right. And Testimonies, Volume 8. She wrote Testimonies, Volume 8 in 1904. Testemunho para Igreja, volume 8, aguardo escrevi na 1904. Testimony to the Church, Volume 9, the last one, she wrote in 1909. E último, cuta Testemunho para Igreja, volume 9, ela escrevi na 1909. In 1905, she says, if we stay in the truth that God has given her in the last 50 years, the testimonies to the church, we are safe and prepared for Christ to come. Na 1905, maneira nós da bisa aqui não, ela bisa que se nós queda den é verdade não, que aguardo do na durante 50 anos não, segundo o volume não e testemunho não que ela duna, nós lo guardo salvar den é verdade não aqui. In the testimonies to the church, God has given us new duties and present duties. Den é testemunho não para a igreja, Deus aduna nós tarefa não novo e tarefa não presente que nós mestre cumprir com ele. Health reform, dress reform, Reforma pro saúde, reforma de vestimento, how our music services should be in worship in church. com nos música mestre tá e com nos mestre adorar em igreja. What evangelism should look like, not mingling and having parties with the world, but doing gospel work. Com nos evangelismo mestre tá, no mezclando com a igreja, pero haciendo el evangelismo manera indica de el testimonio. ¿No? We even see the sermons that should be preached on the pulpit when we read the testimonies. Te hasta ahora que nos va el testimonio, ¿no? Vou por lesa cualta e mensaje, ¿no? Como este guardo duna. She says we need a pointed testimony than was born by John the Baptist, a stronger message than John the Baptist. Ela explica que, el testimonio não que nos mestre duna awe, está de acuerdo con el mensaje de Juan Bautista. Mensaje não fuerte, como este guardo duna en el tiempo aquí. We have to talk about the papacy and the Sunday law that's coming. Nos mestre papia de e papado
y el ley dominical que está viniendo. We have to call out the sins in the church. Nos mester llama arriba e picanan que está tomando lugar en iglesia. We even have to make changes in our homes when we read those books. Te hasta nos mester hasi cambio nan den nos hogar nan. Ora nos lesa e buki nan e. Ellen White says if we stay in these truths, we are safe and preparing for Christ to come. Ela avisa si nos queda den e verdad nan aqui, nos lota preparar e salvar na e venida de Cristo Jesus. So you tell me, did the church reject present truth? Abo bisami. E iglesia, ela rechaza verdad presente. Do you go to Adventist churches and the pastor is opening the testimonies and preaching with his Ora, Bible and the testimonies? ora kubo bai iglesia, e pastor ta habri e Bible e ta habri e testimonio nan di Elena G. de White e eta predica conforme essa aqui nan. Does he tell the people how they must dress to get ready for the coming of the Lord? E pastor eta explica e gente nan konan tinku bisti pa preparar pa e venida di Senhor Jesus. Does he tell the people it's time to go back to a plant-based diet to get ready for the coming of the Lord? E pastor tabisa e pueblo comece vai back na dieta vegetariano para nos preparar para a venida de Jesus? Does he tell the people that they must get their life and their homes in order? E tabisa nos que nos mester mantener nos vida nan e nos hogar na ordu? If he's not preaching from those testimonies and encouraging the church to read the testimonies, Se não te lesa den testemunho nan, e se não te cura a igreja tampoco para lesa e testemunho nan, they have rejected present truth. nan a rechazar verdade presente e ora e. Now, Agora, I'm going to say this. me tabisa é aqui. Many churches you go into to preach the testimonies in your Bible, they will call you a fanatic and a legalist. Maioria igreja cubo bai, e bo papia conforme e testemunho na aqui, nante chamado fanático e legalista. They will reject you and kick you out those churches. Nante rechazabo e tenebo pa fo di iglesia nan e. It happened to me and many other people I know. Ela sucedeu e pastor e ku hopi outro nan ku e conocer. I know many conferences have rejected present truth. Misa ku hopi conferência nan aninga verdade presente. And this is why Jesus has not come yet, because the system of truth he's given us to get ready, they have rejected it. E tapese Jesus não habia ainda. Então, esse sistema de verdade, que a ordem do nana nos dor de e profeta não se rechace. All right, I want to give you something deeper. Me vai donar algo mais profundo. If you did not know how to cook, Se você não estava tá com para cozinhar, but you knew somebody who knew how to cook, pero boa conhecer gente que sim sabe com para cozinhar. wouldn't you go to them to get the experience? De como não tá vai ser que gente e para boa experiência. If you didn't know how to fix a car, Se você não sabe com para direito bo auto, but you knew someone who knew how to fix a car, pero boa conhecer gente que tá bom direito de auto. wouldn't you go to them to get that experience? Logo não que vai ser que je para boa experiência e. Now remember what we're saying the last 50 years. Pero guarda que conosco papel de últimos 50 anos não. 1855, 1905. 1855, 1905. This is the complete system of truth. Esse aqui é o sistema completo de verdade. What did Ellen White call that experience? Com hermana White a chama e experiência e. Let's see. Laga nos bawak. She says, during the past 50 years of my life, I have had precious opportunities to obtain an experience. I have had an experience in the first, second, and third angels' messages. Durante 50 anos que passa de mi vida, me daba tem oportunidade nan precioso para obtener uma experiência.
Mi tava ting uma experiência com o mensagem de primeiro ângulo, e de dois ângulos e de três ângulos. So she called the testimonies to the church the experience of the three angels' messages. Pois esta chama é testemunho não para a igreja que nós a mencionar agora é experiência de mensagem de três ângulos. Revelação 4. Wait a second. Guarda segundo. So if the Seventh-day Adventist churches reject the testimonies, Pois se a igreja não adventista rechazar o what are they testemunho, rejecting? quem não te rechazar? They're Kiko não rejecting the experience of the three angels' messages. está rechazando também a experiência de mensagem de três ângulos. And no wonder why we can't be ready for Christ to come. Então, é hora nota assombroso que nós nota claro para a venida de Jesus. When we read the testimonies, we understand how to fear God. Ora nós lesa o testemunho na e ora nós assim com teme Deus. We understand how to give God glory. Nós assim com na Deus e glória. It's pointing at every sin in our life so that we surrender and fall in love with Jesus. Eta mostra-nos na cada pecado de nos vida, de maneira que nós por submeter nos vida na Cristo Jesus e nos por enamorar de Jesus. And that's why many don't like the testimonies. Tapi se hope não te gusta e testemunho não. The Bible says this is the condemnation, A Bíblia diz essa que te condenação. that light has come into the world, O luz viene do mundo, but men love darkness rather than light pero gente estima escuridad mais tanto que luz. because their deeds are evil. Pa sobra ng hechos ng tabata malvado. So Satan is working hard in the Seventh-day Adventist Church Pese Satanás está trabajando duro en iglesia adventista. to remove us from the experience, Pa quítanos for di experiencia, the testimonies. testimonio ng. So, friends, if we are not standing and reading the testimonies, we don't even know what present truth is. Pues rumanan si nos nota lesa testimonio ng, buki na ko nos a referir na je un rato pasa, nos ames kiko ta verdad presente. We have to read to get ready for Christ to come. Nos tinko lesa pa nos porta kla pa Jesus su venida. I want to say something. Miguel bisa algo. In Matthew, Mark, Luke, and John, De Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesus never asked one person, what church do you go to? Jesus no apunta niuende qua iglesia nanta bisita. But he always asked, how readest thou? Pero si él apunta na kung botalesa, kiko botalesa, He said, what have you read in the law? kiko bo alesa den lei. So we must be reading to get ready for Christ to come. Pues nos me está lesando pa nos porta cla pa e venida de Jesus. So we need to now pray and pick up the testimonies. Pues ahora que nos mester lesa y toma testimonio nang pa nos experiencia. Now I will say this. Ahora lo mi bises aquí. If you are not spiritually ready to read the testimonies, Si espiritualmente bonota cla pa lesa testimonio nang, start with the smaller books. kumisa ke buki nang mas chiquito. Read Steps to Christ. Lesa Caminda na Cristo. Get to know your Savior. Llega na conocer o Salvador. Fall in love with Jesus who died for you. Enamorar de Jesus que amor para nós. Understand that He wants to forgive you and has a plan for your life. Compreender que perdonavo e tem plan para a vida. Develop a strong relationship with Jesus through Steps to Christ. Desarrollar relação fuerte com Jesus através de e-book e Caminda na Cristo. And if you're still not ready for the testimonies, E se é hora ainda bonota clapa lesa e-book e testemunho na, read Ministry of Healing. lesa Ministério de Sanação. Fall in love with Jesus again. Enamorar de Jesus atrobe. All right. Read Christ Object Lessons. Lesa e-book Christ Object Lesson.
Focus on Jesus again. Focus riba Jesus atrobe. All right. After you read those books, Ora bocaba de lesa e buki na e. if you're still not ready for the testimonies, Si ainda mo nota klapa lesa e testimonio na, read the Conflict of the Ages series. lesa e serie di buki na di gran conflicto de los siglos. Patriots and Prophets, Patriarcas y profetas, Prophets and Kings, profetas y reyes, Desire of Ages, deseado de todas las gentes, Acts of the Apostles, hechos de apóstol, Great Controversy. gran controversia. Read those books. Let the Lord show Lesa e you. buki na. Let the Lord show you that these books are talking to you. Laga Senhor mostravo ku e buki na kita papiando na abo. I'll tell you what, when you read Moses, you're going to see your name there. Mita bisabo algo, ora ko bo lesa en cuanto Moisés lobo mira bon numbers ki bi ina. There'll be times when there's a Red Sea in front of you, and God is saying to you, He wants to part that sea in your life. Ti momento na ang kulubo mira elamang ko ara bo delante ilobo tende Jesus bisabo mita habri elamang ko ara pa abo pasa. You may find yourself like the children of Israel looking for manna, and God miraculously provides. Lobo hayabo de uma situação que botai hal se boca bes na shelo buscando maná e Deus lo provee. Amen. You may find yourself like Jacob, wrestling with God all night, asking Him to change your heart. Lobo hayabo den anoche nang ta lucha, ta worstel com Deus, pidiendo pa e cambia bo vida. All these stories in the Bible are to help you. Tura história na den Bible akita pa ajuda-nos. When you read Desire of Ages, you will see that Jesus never worked with the church. He never worked with the church? He never worked with the Jews. Ah, the Jews. Ora bolesa deseado de todas las gentes, bota vai mira que Jesus nunca no atraja ku e judío não. But worked outside. Pero Jesus atraja pa fo de e iglesia. John the De Baptist tempo worked e. outside. Juan Bautista também atraja pa fo de e iglesia. Elijah worked outside. Elias também atraja pa fo e não ku They, esta de tempo. they all had a truth that the organization rejected. Nang tur tabatating verdade que a organização de nan tempo a rechazar. Amen. And so it will be in these last days. Anto assim ele tá de nos tempo também. Why do you think they moved Ellen White to Australia? Di kung nos ta quiere kunang Amanda, hermana White by Australia. They were tired of her rebuking them. E nan tabata kansa ko e tabata reprende nang. All right. So when you read the Conflict of this series, then pick up the testimonies and start reading. Pues ora bocaba ko e gran conflicto vai na e testimonio nang e começar lesa nang. Now, in Testimonies Volume 1, Ellen White has a vision, her first vision. Den e buki testimonio nang numero 1, Elena G. de White tabating su prome vision. She saw the Advent people walking all the way till they got to heaven. Ela mira e pueblo adventista ta cana, subi, nang caminho para alcançar cielo. They had to let go of things and take things off to get there. Nada tinku lagabay di kos nang, bandona kos nang, panampurayega inang. And they walked so far out trying to get there. Inang kanabay asina leo panampur a yega inang. Some people looked back and said, I don't want to walk anymore. Tabating dinang ku awak patras iya bisa amno que sí kana mas. Some people said, it's too hard. I can't do this anymore. Tabatating tambe ku abisa eta mucho duro, no por hasi ekos aki mas. And some people had to walk alone to get to heaven. E tabating algum dinang ku mister akana nang so panayega shelo. This vision is a real event. E vision aqui tá evento real.
When we read the testimonies, we're seeing everything we must give up to get to heaven. Ora kung nos lesa e testimonio nang, nos mira turcos kung nos tinku lagabay, panos por alcanzar shelu. And there are many people that are giving up the testimonies and going back to the world. Iting hopi rumanang, kuta laga e testimonio ng bay, itabay join e mundo. And those who are standing on the testimonies often have to stand alone to get to heaven. Ies nang kuta, kusita para firme pa e testimonio na nanting para nang so, panang alcanzar e patria celestial. So, how do you know if you're on the Advent path to heaven? Pues kung boporsa, kubota riba e caminda adventista pa bay shelu. If you are applying the truth that is in the testimonies for these last days. Si bota aplicando e verdad, kuta den e testimonio nang dembo vida, den e ultimo dia nang di e mundo aquí. Even if you're kicked out the church, Jesus says they will put you out the synagogue. Te hasta sinan sacabo for di den iglesia pa sobra ta paraski bikunalo sacabo for di e sinagoga nang. But Jesus says you are not of the world. If you were of the world, they would love you. Pero Jesus tabi sa boso no ta di e mundo. Si boso taba ta di e mundo, nang lo estima boso. But because you're walking in the truth, they will hate you because they hated Christ. Amen. Pues pa sobra bota canando, den e verdad, nalo odiabo pa motivo di e nome de Jesus. And who's they? It's church and state. Anto quem te sanculo odiabo? Iglesia y Estado. So let's walk to heaven. How do we get there? We must be studying this truth and applying it to our lives. Pues kung nos te llega al cielo, estudia e verdad aquí y aplique na nos vida nang. Let's look at this quotation here. It says, I was again brought down through these messages, through angels' messages, and I saw how dearly the people of God had purchased their experience. It had been obtained through much suffering and severe conflict. God had led them along step by step until he had placed them upon a solid, immovable platform. Si etabi sa nosku atrobe, mi awardo pasador di e mensaje ng aki. Y mi amira con maravillosamente, cariñosamente, el pueblo de Dios a lograr alcanzar ng experiencia. Nang alcancé door de hoop y sufrimiento y conflicto severo. Pero Dios guía nang riba e caminda step pa step. Te ora ku ela pone nang riba un plataforma sólido y inmovible. So we must walk step by step to get back to that truth. Pues nos me cercana step pa step pa bay back na e verdad e. I would even say book by book to get back to that truth. Pues a mi lo bisa, buki pa buki, nos tinkulesa, pa bay back na e verdad e. We must be established in the present truth. Nos me guardo establece tenha verdad presente. Now, what did Ellen White say would happen to the church in the last days? Kiko Elena G. de White avisa kulo pasa ku e iglesia den e último dia na. She says, in the future, deception of every kind is to arise. We want solid ground for our feet. We want solid pillars for the building. Not one pin is to be removed from that which the Lord has established. Again, be established in the present truth. The enemy will bring in false theories, such as the doctrine that there is no sanctuary. De futuro, lo ting engaño de tur sorto kulo lanta. Y nos que suela sólido pa nos pianan por para arriba. Nos que pilar nan sólido pa e edificio. Ni un punto
di esa que Mr. Waru quita for de lo que Senhor a estabelecer. E inimigo lo via dentro teoria ng falso, maneira visando que não tem um santuário. So this is happening in the conference where I am right now. Essa que está sucedendo den e santuário, den e conferência caminda a mitad agora aqui, caminda pastor tá. They gave up the testimonies. Não nota lesa e testemunho na mais. The president of the conference here preaches once saved, always saved. E presidente de e conferência e não tá predicar dia salva, sempre salva. So they rejected present truth in this conference. Pois den e conferência aqui não a rechazar a verdade presente. Now, God has used people all throughout the ages Pois to Deus, preach this truth. pois Deus usa gente através de tudo e ainda aqui para predicar a verdade. In the great controversy, he used Huss and Jerome and Calvin. De gran controvérsia, ela usa Hus, Jerome e Calvino, The Millerites and William Miller. e Millerita nang de William Miller. Now, who did God say he's going to use in these last days to finish the work? Ta quem Deus avisa que também usa den último dia nang pacaba e trabalho. You'll be surprised. Lobo ta sorprende. God did not say a conference. Deus não avisa conferência. God said a little company. Deus avisa companhia chiquito. Let's see. Laga no suak. I saw a company who stood well guarded and firm, giving no countenance to those who would unsettle the established faith of the body. God looked upon them, this little company, with approbation. I was shown three steps. The first, the second, the third angel's messages. Said my accompanying angel, woe to him that shall move a block or stir a pin of these messages. The true understanding of these messages is of vital importance. Uhum. E tabisa ku mi amira companhia ku tabata bom acompanhar, bom guardar e firme. Nang no tabata duna cuenta na esnang ku no tabata estabelece den e fe di e curpa. Dios amira riba nang ku aprovação. Aguardo mostrar nami três tap nang. E prome, e de dos, e de três ángel su mensaje. E ángel que estava acompanhando e avisa, ai, de estão que lo move bloque of quita punto for the mensaje na. Extremely poderoso, pero mira, e por Sí. Ai de estão que lo move bloque of quita punto, coisa chiquito for the mensaje na aqui. E verdadeiro compreendimento de mensaje na aqui, da de vital importância. All right. So Ellen White says, who would finish the work? A little company. Pues Helena G. de White apunta, quem lo termina e trabalho aqui, companhia chiquito. They held on to the established faith. What was established in 1855? Nang a mantener na fé estabeleci na 1855. The last line says, we último must linha have da the pizza. true understanding. Último regel about the pizza, nós mesmos ter bom compreendimento de mensagem aqui. All right. So the true understanding of these messages is important. Que men verdadeiro compreendimento de mensagem aqui tá de vital importância. So if there's a true understanding of the three angels' messages, that means there's a false understanding of the three angels' messages. Pois se tem verdadeiro compreendimento de mensagem de três ângulos, significa que tem compreendimento falso também de mensagem de três ângulos. And anybody preaching, get away from the testimonies. They're preaching a false three angels message given by Satan.
Wow. Ita bisa, qualquer persona que bisa assim aqui. Que vai for de buki testemunho na de Helena G. de White, está predicando um mensagem de três ángulos, qual está falso. You know what's so sad? What's so sad is that God has given us a prophet in these last days. Lo que está assim na triste tá, o Deus está dando nos um profeta, den o último dia na aqui, But Seventh-day Adventists don't believe in her writings. pero Adventista não está querendo den su escrito não. Out of all the doctrines Seventh-day Adventists doubt, she's the one we doubt. Se nos duda de doutrina não, de igreja adventista, tá den o profeta, nós tá duda. We don't doubt the state of the dead. Nós não tá duda den estado de morto não. We don't doubt the Sabbath. Nós não duda dia sábado. We don't doubt Lucifer falling from heaven. Nós não tá duda de Satanás caindo por Huacai foi cielo. We don't doubt the sanctuary. Nós não tá duda enquanto é santuário. Many are doubting the spirit of prophecy. Pero sí nós tá duda enquanto espírito de profecia. And there's only one reason. E tem solamente um motivo. She rebukes the sin in our hearts, in our lives, in our homes, and in the church. E motivo aqui tá para sobra eta repreender e picar de igreja, de nos vida e também de nos hogar. But God said that he saw a company holding on to the truth. Pero Dios avisa que ela mira companhia que a tiene firme na verdade. Now, I don't have time to show you tonight, Pero mi no tem tempo para me mostrar a noite, Deus na Hawaii a noite. but Ellen White had a vision and she saw companies all over the world Pero hermana White tava tem visão, anto ela mira companhia ng tour caminho de mundo, holding on to the truth. teniendo na verdade. Why did not she see conferences? Di kong no a mira conferência nang. All right, you ready for this quotation? Laga nos bota clapa e seguinte cita. All right, this is going to open your eyes tonight. Sa kita vai abrir bo. Now, why did not she see conferences? Di kong hermana White no a mira conferência nang. I'm going to read this quotation. Mitalesa e cita aqui. This is what Ellen White said would happen to the conferences in the last days. Essa aqui, hermano White, avisa que lo passa com a conferência na den e fim de tempo, qual nós viva. It says, the enemy of souls had sought to bring in a supposition that a great reformation was to take place among Seventh-day Adventists, and that this reformation would consist in giving up the doctrines which stand as the pillars of our faith, engaging in a process of reorganization. That's what's happening to the organization. Where this reformation to take place, what would result? The principles of truth that God in his wisdom has given to the remnant church would be discarded. E inimigo de nos alma não, a busca patrese e suposição, que é crença falso, começar bem gran reforma. Começar a tomar lugar na meia adventista na 17 dia. E com e reforma aquilo a consistir de entregar, que é give up, e doutrina não, o apara como e pilar não de nos fé. E haciendo isso aqui, começando com isso aqui, de processo de reorganização, caminha e reforma aquilo mestre toma lugar, que colota o resultado. E princípio não, de verdade, que Deus, de sua sabedoria, aduna a igreja remanente, lo guardo descartar, me lo guardo quitar. And this was happening. The church has changed and gave up many of the truth that Ellen White has written in the testimony. Anto, tá essa aqui a passa, para sobrar igreja adventista a give up, a entregar roupa de verdade na aqui. Now notice what she goes on to say. O aqui que te bisa. Our religion would be changed. The fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years
would be accounted as error, wrong. A new organization would be established. Books of a new order would be written. A system of intellectual philosophy would be introduced. The founders of the system would go into cities and do a wonderful work. The Sabbath, of course, would be lightly regarded as also the God who created it. Nothing would be allowed to stand in the way of this new movement. Nos religião, lo guardo cambiar. E princípio na fundamental, que a sostener e trabalho para os últimos 50 anos, lo guardo contar como error, fault. Uma organização nova, lo guardo estabelecer. Bukinang de orden novo, lo guardo escrever. Sistema intelectual de filosofia, lo guardo introduzir. E estão com hasi esaki, que me founders estão na cabeça de esaki, de sistema aqui lo Biden está na, e não lo hace trabalho maravilhoso. E sábado, por supuesto, lo no preocupa mais com ele. E mesmo que Deus que a cria, e sábado tampouco não te preocupa mais com ele. Nada lo guardo permitido ordenar para parar de caminho de movimento novo de reforma falso. So they would give up the truth, she says, that God has given to her for the last 50 years. Kirmen, kiko na lo hace, na lo entrega, é verdade que Deus a dona hermana White pa e últimos 50 anos não. They would give up the experience of the testimonies, the three angels' messages. Na lo entrega a experiência de testemunho na mensagem de 3 ángeles. This is happening in all over many, many churches. E essa que está passando todo caminho de hopi igreja na. Now, notice what she says would take place with the conferences. Wa kiko etabisa ku lo passa ku conferência na. It says this: Etabisa essa aqui. the leaders would teach that virtue is better than vice, but God being removed, they would place their dependence on human power, which is without God worthless. Their foundation would be built not on the rock, but on the sand, and storm and tempest would sweep away the structure. El líder lo hacía cu virtud ta más mío cu vicio. Pero Dios, siendo remove, pues quita, nan lo pone en dependencia arriba fuerza humano, cual sin Dios ta sin valor. Nan fondeshi lo ta traja riba santo. Y ahora tempestad y storm vini, esa que lo bari estructura baikune. All right. So here she's showing that what's going to happen with the church. She says that they're building on the sand. E nan te muestra lo que lo está pasando con la iglesia, na lo está edificando riba santo. So the church is not established on present truth. They're established somewhere else. Pues la iglesia no te establece riba verdad presente, te establece otro camino. This is what's happening with the conferences. Esa aquí está pasando con la conferencia nan. Now, I'm going to close this message. Mi quiero hacer el mensaje aquí. And I will pick it up next time. Y mi ta sigue con él na otra ocasión. There's a lot of things we need to read and study for ourselves to understand. Ting hópicos nan que nos tengo estudia pa nos mes y comprender. But look at this quotation as we bring this to a close. Pero wak es siguiente cita mientras nos tabay cera. It says, who has authority to begin such a movement? We have our Bibles. We have our experience attested to by the miraculous working of the Holy Spirit. We have a truth that admits to no compromise. Shall we not repudiate everything that is not in harmony with this truth? Nós quem tem autoridade para começar com movimento assim? É te referir na reforma falso. Nós temos Bíblia, nós temos experiência, que tá testificar dor de trabalho milagroso com o Espírito Santo a assim.
Nós tem verdade que não tá admitir para nós por comprometer essa aqui. Nós não repudiar qualquer coisa que não tem harmonia. Que é verdade? So she says we must protest against this movement. Nós mesmos ter protestar contra o movimento aqui. Steven Minoakete. She says we have our Bibles. We're not going to go and join them. Nós temos Bible. Nós não tá by join, não? They're taking away the truth from us. Não que kita é verdade for de nós. These are the statements and quotations that are being hid from God's people. Essa aqui não, tá cita não, kuta wardu kita for de nós, que me bono tá haya não palesa. But by God's grace, He's bringing it to light today. Pero pa medio de gracia de Dios, esta 13 cita não aqui na luz awe. Now, I'm going to close with this thought. Mita sera ko e parte aqui. If someone is in a conference church that is preaching present truth, Se uende te den conferência, kuta predica verdade presente, I encourage them to support that pastor, pray for that pastor, stand by that pastor's side. mita encorajabo pa sostener e pastor e curashe e para na sua banda. But if you are not in a church that is preaching present truth, Pero se você não tem uma igreja que está predica verdade presente, not some truth, present truth, pero não algum verdade presente. the testimonies, E testemunho não. I would say run. Me lo bisabo corre. Find people, find a company of people that want to stand on truth and start something. Haya grupo de romana que se predicar verdade presente e começar algo. I'll end with a story. Me também acaba com e parte. You know the story of David and Saul? Você é a história de David e Saulo? You know Saul wanted to kill David? Bota bata saco Saul que era mata Pablo? Saul was a king. Saulo tabata rei. David was a boy coming up. David tabata mucha creciendo. Why did Saul want to kill David? De con Saul que era mata David. Saul was jealous Saul tabata yalurs. because David had a relationship with Samuel. Pa sobra David tabati una relación con Samuel. And David was going to take Saul's place. Y David lo había ocupado el lugar que Saul tabati. Samuel represents the prophet. Samuel te representa el profeta nan. Anyone that wants to hold on to the spirit of prophecy represents David. Cada persona que tiene na espíritu de profecía te representa David. The conference leaders represent Saul. El líder nan de conferencia general te representa Saúl. And if you want to hold on to the prophets in these last days, Si você tiene na profeta nan, de último día nan aquí, they will try to kill you like Saul tried to kill David. nalo purba matabu, manera Saúl purba mata David. But David wanted to work with Saul so bad. Pero David quer trabalhar com Saúl, com assim tanto desejo, fervor. David wanted to have peace with Saul so bad. David quer ter paz com Saúl. But Saul was constantly after his life. Pero Saúl constantemente estava atrás de sua vida, que era matar. Why is the book of Psalms the longest book in the Bible? Di kung book de Salmo nante book mais largo da Bible. What is God trying to teach us about the conference leaders? Iko Dios que visa nos en cuanto el líder de conferencia. David had to pray and spend time with God for God to save his life. David estava tendo hasi oração constantemente para o Senhor para salvar sua vida. I'm going to end with this. Me acaba com isso aqui.
David ran in a cave to save his life. David acorrebay de un cueva para ipura salva su vida. When he got in that cave, other people heard he was in the cave. Ora ku ela bay de cueva e yata tiende de cueva. The Bible says they went to the cave with David and they were comforting him. Taba tati mas yende ku abay ku ne de cueva ina taba ta kera sostener. And David found unity in a cave with people hiding. Y David haya unidad ku e pueblo, ku e grupo de un cueva, escondiendo. But he did not find unity with Saul. Pero en por haya unidad ku Saúl. Why is this story in the Bible? Di kung e história aqui tá de Bible. God wants us to find unity among like-minded believers. Dios que para nos llegar na unidad ku rumanan ku ta pensa, manera nos ta pensa. Because Saul, representing leaders, destroying truth, Pa sobra Saulo está representando el líder na ta contra verdade. they will stop you from getting the experience before Christ comes that you need. Na los trovabu di haya e experiencia kubo mester haya prome ku Jesus vini. Now, God may have 2 or 3 pastors preaching truth, Dios por tin dos of tres pastor na ku ta predica e verdade. but Ellen White said the structure is going to be swept away. Pero Elena G. de White avisa ku estructura ta guardo bari kita. So I'm saying this to say we must come back to the testimonies and start reading. Lo que me que avisa ku esa kita bang back na e testimonio na e buki na menciona anteriormente y comienza lesa. And I'm encouraging everyone to pray, Y me ta encorajar cada uno de nos para hacer oración, read, lesa and let the Holy Spirit lead you. y laga Espíritu Santo guiar. All right? I'm going to close. Bueno, nos tabay será. There Pastor, was an exodus. Oh, go ahead. sí, you said something about an Yeah, exodus. there was an exodus. People left Egypt. Tava de un éxodo, gente na abandona Egipto. Ellen White says the church is going back to Egypt. Ellen White avisa que a iglesia estaba yendo back en dirección de Egipto. So what does God want his people to do? Pues, ¿qué Dios quiere para su pueblo así? God says, let my people go. Dios avisa, laga mi pueblo vai. We must come out of apostasy. Nos mester sali for de apostasía. Do you think it was an accident where Ellen White says, not one Christian perished in Jerusalem? Bo, aquele tá um acidente com Helena G. de White aviso que nenhum cristiano não morri na Jerusalém. There was not one Christian in the temple. They all left the temple. Nota te nenhum cristiano em templo, não tura sali vai. Why would God put this in our Bibles, friends? Di con Dios pone isso aqui de nos Bible, amigo, na. We have to wake up. Nos tengo lang ta festonho. So I'm encouraging you again, pray, Pues me te encorajaba outra vez. read like never before, Así oración dessa maneira nunca promete. and let the Holy Spirit lead you. E laga Espírito Santo guiabo. So I hope that this message was clear. Pues me te espera com o mensaje aqui. Tava claro? Yes, of course. I have so much more to share, but I can't share no more tonight. Me tinhas na tanto coisa mais comigo que compartilhar, pero nos não por seguir a noite. And we'll pick up again next time. Nos seguir para próxima oportunidade. So let's have prayer Yes. before we begin our Q&A. Yes. All right. Nos Father in vai assim heaven, oração. Tata na cielo. we thank you, Lord, for this message. Nos agradecemos para o mensaje aqui, amém. Lord, thank you for giving us Ellen White. Senhor, danke para dona nós, hermana White. The Bible says that you gave us the testimony of Jesus. A Bíblia diz que boa dona nós é testemunho de Jesus. And the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. E o testemunho de Jesus é espírito de profecia. Father, help us to study these books like never before.
Senhor, ajuda-nos para nós por estudar e buquinar que maneira nunca promete. Help us to have a heart change, a home change, a life change, Ajuda-nos para nós por ter cambio de coração, cambio de mente, cambio completo. a change in our diet, a change in our dress, Cambio de nos maneira de comer, cambio de nos maneira de vestir, a change in our music, cambio de nos música, a change in our character. cambio de nos caráter. Oh Lord, help us to be more like you. Oh, Senhor, ajuda-nos para nós da mais maneira abo. And may we never be confused again. E não laga nunca mais para nós te confundir. Help us to walk in the light that you have given to us tonight. Ajuda-nos para cana de luz que waduna nos awe mainta. Guide your children, Lord. Guia boyuna o Senhor. If they need to leave their church, let them know. E se não te abandonar na igreja, laga não sa. If there's pastors preaching present truth, we want to support them and pray for them. Se é pastor, ta predica verdade presente, nos que sostene e hasi oração pe. But we cannot subject ourselves and our children to apostasy. Pero nos no por someter nos mes e nos yunan na apostasia. So, Lord, help us to be that little company Ellen White saw, Pues laga nos da e companhia chiquito ku Ellen White amira. holding on to present truth, Teniendo na verdade presente, even if we have to meet in small groups. te hasta si nos mesterta de grupo na chiquito. Please hear and answer our prayer. Por favor, escucha y contesta nuestra oración, oh Dios. And in Jesus' name we pray. De nombre de Amen. Jesús, nos te roga, nos te pide. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Amen. Okay, Romano, nos te va para a Q&A session. We are going now to the Q&A session. I saw Brother Stephen had a question a short while ago. Brother Stephen, mamira ko botati pergunta un rato pasa. Romano, nos te va beurt pa beurt, nos te pape de otro. Si nos ma clare pa ayudarme wak emana ta hopi go. Roman Stephen. Botei para a pergunta? Yes. Mhm. Yes, I have a question. But before I do the question, I will put it this way. I think it's also good. I don't know if you have it planned in your series about the wheat and the tears. Yes. I think, yes, you have it in your series. Yes. Okay. I That's think it's what- also a good one. But I will share a quotation because, the message that you have presented was very clear. But I just want to share this. Let me just do it. Just a second. Where I go. Yes. May you see my screen? Sí, el anda chiqui. Okay. I just, So Yeah. better? Okay. So the message was very clear, but maybe are people that say, okay, but how about this and other quotations like this? For example, Mhm. this one in the book. Steven, lagami traduzir, Pablo, passou mal olvidar. Okay. Steven está mostrando cita aqui, para sobre a mensagem estava claro, a mensagem estava compreendível, pero tem gente por visa a o Kiko nós temos que compreender bem a seguinte cita. Correctly. Yes. Ah, Exactly. Okay. It says the church not to be broken up. I will A read igreja it. não é Eduardo quebrar. Yes, I will read it. Mhm. And then explain it in light. What Sure. you just Explique-lhe. Okay. Again, I say, the Lord hath not spoken by any messenger who calls the church that keeps the commandment of God, Babylon. Mhm. You will translate so this? Sim, atrove-me da bisa, Senhor não apapia na nenhum mensageiro que te chama a igreja de Deus, que te guarda su mandamento na Babilônia. True, there are tears with the wheat, but De Christ, verdade, tem bagaço junto com o trigo, Christ said he will send his angel to first gather the tears and bind them in bundles to burn them. E Cristo Jesus avisa que ele lo manda ángel para prometer recoger
e bagas e maranang den bundle nang pawardu kima. But Pero gather, elo 13 trigo junto den mangazina. okay? There is I know that the Lord loves his church. Misaco Dios te estima su iglesia. It is not to be disorganized or broken up into independent atoms. Dios te estima su iglesia y no me guardo quebrar den atom nang independiente. Yes, there is not the least consistency in this. No tiene ninguna consistencia den esa aquí. There is not the least evidence that such thing will be. No tiene ninguna evidencia que esa aquí lo sucede. Those who shall heed this false message and try to leaven others will be deceived. Es un va atrás de mensaje falso aquí y también inducir otro nang na hasie si vendedor como está mover Okay. And Sí. prepare to receive advanced delusions. Lo está preparado para recibir más engaño na kulobini And they will come to know. y nang lo caba na nada. There is in some of the members of the church ¿Tienen algún miembro nang de iglesia? pride, self-sufficiency, stubborn unbelief, Orgullo, suficiencia propio, o garganta stave, incredulidad and are refusing to yield their ideas. y nang no quiere entregar nang idea nang propio. Although evidence might be piled up evidence which make the message A pesar que tem evidência nang kuta subi outro, yes, evidência nang ku esa kita e mensaje na iglesia Laodicea, yes, the Laodicean church applicable. But that will not blot out the church that it will not exist. esa aquí lo está perteneciente na iglesia de Laodicea, pero esa aquí no está quita a iglesia for the mapa que elo no existe. Let both tears and wheat grow together until the harvest. Pues laga e trigo crece junto con e bagas tena e cosecha. Then it is the angel at do the work of separation. Pues ahorita e ángelo hasi e trabalho de separação. Yes, so this quotation, Pastor, in the light you just shared, how do you... Cita aqui tem a luz de lo que pastor a compartir com nós. Yes, I leave it on to Pastor to we can explain this. Sure. Eta laga pastor pa explica e cita aqui. So, one thing I've learned, Coisa minha assim, one truth does not throw away another. mi assim com verdade não te tira outro verdade a fogo. That quotation you read, it's Cita in the como context, two things I will say about that quotation. Dos coisas me tabisa tocante e cita e. It's in the context of those who call the church Babylon. Eta den contexto de esnan kuta llama a iglesia Babilonia. But the second thing, it is about the church not breaking apart. E de dos costa en cuanto e iglesia no siendo quebra. But here is the question that's going to help us to understand this better. Pero agora também é pergunta que te vai ajudar-nos a compreender o assunto aqui mais mío. What year did she write that? Que ano o profeta escreve o assunto aqui? And if you don't know, I'll say it for everyone Então, se você não sabe, também understand. sabe. That year was 1893. Estava den ano 1893. 1893. Don't forget that year. Não olvida o ano aí. Why that year? De com o ano aí. In my presentation tonight, I did not show it, but I have that quotation in there. She says, don't make an outcry against God's people who are keeping the commandments of God. Me não apresentar esse cita aí, pero esse cita da bisa não hace uma chamada para sair na e pueblo que te guarda mandamento na de Deus.
She said that in 1893. Ela bisa esse na 1893. Now, I have a quotation. I just sent it to you, sister, Okay. on your Pastor WhatsApp. Amandong cita pa mi aqui. She said another statement in 1902. Ela dona outro cita na 1902. Now, in 1902, she says, time and place must be considered when reading the testimonies. Anto na 1902 ela bisa tempo e lugar, Mr. Wardo considerar na momento que você lesa e testemunho não. Pastor, give me a Again, chance of getting my cell phone to yes, send the quotation for Stephen to put it on the screen, okay? yes, no problem. And I'll talk in between that time. Oh, I know she needs to translate, so I'll wait a little bit. Okay, I try. We'll try. Okay. She was getting her cell phone. Yes. Okay, so that quotation is also in this presentation. Yes. I didn't show it tonight though because I was limiting my time and I had to quickly show if the conference rejected present truth, but I did have that quotation in there. Stephen, mamande pa. Oh, sorry, Pastor. Oh, I that's okay. send the quotation for Stephen in Okay, order for him to place it on the screen. sure. Okay. So a lot of the quotations where Ellen White supported, endorsed, and talked well of the conference was before 1902. Pues cita ng ku Hermana White ako en cuanto en conferencia tabata Romeco 1902. Now, remember this as well. Self-supporting work did not start. Self-supporting After the work. organization, it didn't start until after 1902. Después de 1902, Ministerio ng Independiente a comenzar. I will even show this tonight so that Ito it ba'y will put mustresa our niya mind ngayon? at ease. After Brother Stephen reads the quotation and shows it, I will also share that in 1903, Ellen White says she was done with the church. I will show that tonight. Bueno, después que Stephen mustra cita, kumi Amanda P. Yes, you see it? Pastor tabay mustra outro cita na 1902 caminda ku Hermano White bisa eta klako conferência. Okay, Stephen? Yes, I have it on the screen. You see it? Sí? Regarding the testimonies, nothing is ignored. Papiando dia testemunho ng nada no te waro ignorar. Nothing is cast aside, Nada no te waro pone umbanda. but time and place must be considered. Pero tempo e lugar Mr. Ward considerar. Nothing must be done untimely. Untimely. Untimely, okay. Sim, que me nada no Mr. Ward assim, sem considerar o tempo. Yes, some matters must be withheld Algum coisa na Mr. Ward aguentar, because some person would make an improper use of the light given. para sobre algum general lo hasi uso inapropriado de luz kunang ahay. Every yacht and title is essential and must appear at an opportune time. Se cada ponto e coma tá essencial e Mr. aparecer na momento oportuno. In the past, the testimonies were carefully prepared No passado, o testemunho na aguardo cuidadosamente preparar. before they were sent out for publication. Prometo não aguardo sacar para aguardo publicar. And all matter is still carefully studied after the first writing. E tur assunto tá aguardo cuidadosamente estudar depois de prome escrito não. Yes. So this was written in 1902. So I believe and I support every quotation Ellen White has ever used, where she says, don't separate, where she says the church shouldn't be broken up.
where she says the church shouldn't be independent atoms. I agree with all those statements, but I agree with them in their time and place. Pastor da bisa So, ku ita di acuerdo, ita di acuerdo ku tur esita na ku bisa no separa iglesia, no llama iglesia Babilonia, tur esita na ita ding perfecto acuerdo con él, pero sempre vai considerando el tiempo que hermano White apapia y también el lugar. and so she says we need to read the testimonies very carefully Ita bisa também conosco se lesa e testimonio na marcha cuidadosamente. because we can take statements that she was saying way back then and try to say this represents today. Pa sobra nós pouco é cita não, que ela duna tanto tempo passar, anto trece não, pone na de contexto robês. For example, there wasn't speaking in tongues in the camp meetings back then. Den tempo e nota tem papiamento den lenga, den campamento não? And Ganun Diop shaking hands with the Pope of Rome. E nota tem ganun diop da duna manco Roma. And all these different compromises that we're seeing in the church. E tur é comprometimento na de verdade que nós estamos mirando awe den igreja. So time and place must be considered when we read her writings. Pues tempo e lugar Mr. Wardo considerar no momento que nós está studia e cita de Elena G. de White. I'm going to now show a quotation where Ellen White in 1903 she said she was done and that the Lord told her to step away from the conference so that she can work independently. E também pone cita agora aqui que também mostra nós caminho Ellen White avisa que está claro que conferência e que também tra independiente. All right, I'm going to send it to my sister and my sister can send it to my brother. Stephen, okay. Okay. All right. And okay. So I just sent you the quotation. And look at the year. The year this quotation was written was 1902. E cita aqui a Wardo Mandana 1902. Sí, Stephen, me mandé, papo. ¿Más, Stephen? ¿Vaya? Sí. There is Stephen, and Stephen is gonna read it in English and I'm gonna translate it. Sure. Yeah. Okay. Regarding the testimonies, nothing is. They may I know, I sent the wrong one. I sent the wrong one. Oh, it's okay. Okay. Yeah, I will see what way, Steve. Now you're gonna get it. Okay. Stephen. All right. Yeah. Sí. I will see what pupone. Okay. What do we mean? Yeah, just a second. Share screen. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Two quotation. Huh? Okay. Mm-hmm. Okay. I have but a very little confidence that the Lord is giving this man in position. Meeting Masha tiki confiança que o Senhor aduna e homem nang aqui dem posição of responsibility, spiritual eyesight, and heavenly discernment. E me que Deus aduna e homem nang aqui dem posição de responsabilidade, vista espiritual e também discernimento espiritual of the shell. Yes, I am thrown into perplexity over their course. Me está completamente perplejo, que me asombrar negativamente over the curso aqui. And I desire now to attend to my special work. E agora me desea para baixar mi trabalho especial.
to have no part in any of their councils, Pa no tem parte de ningún dinang concilio nang. and to attend no camp meeting, Y pa no bay nyung reunión de campamento, nigh nor afar off. ni cerca ni leu. My mind shall not be dragged into confusion Mi mente lo no guardo ranca de en dirección de confusión by the tendency they manifest to work directly contrary to the light that God has given me. Wow. Mi mente, dus ela bisa eno kepa su mente guardo hiba den confusión door di e tendencia na kunang que men este e hamber na den posición aquí ta manifesta door di traja directamente contrari di el luz que Dios aduna a mí y a I, mí. Sí, sí. I am done. I will preserve my God-given intelligence. E di a mí ta kala. Mi lo preserva e inteligencia que Dios aduna. Okay. Do I have to read the second or you have to It is just... the same one, Oh, it's the Stephen. Da é same thing. mesmo coisa tá. Sim, it is the So, same one. I want to Aha. give you another quotation. She says in the same paragraph, in the same section there. Bueno, mi trabalho é ora aí para tem a mesma seção e ela manda um cita. Uhum. So she said she was That done already, with the Pastor? camp meetings, with the leaders. Oh, sorry. I have a work to do. Bom, Mhm. mi trabalho mandei para o Stephen. Mm. Steve. Yes. Uhum. Yeah, Redriente Wow. screen. Okay. Okay. It says, I have a work to do and I'm now making decisions. Mi tem trabalho para fazer e agora me estou tomando decisão. I must remain away from conference meetings. Mi meter que de leu for di reunião de conferência. I must not attend camp meetings. Mi não meter by reunião de campamento. Spirit of drawing apart Espírito de rala by apart. as the result of judging one another Como resultado de juzgar a outro. has become so common. Abira assim na comum. And the churches are becoming so leavened with this spirit. E a igreja não abira assim na contaminar o espírito aqui. That I have no desire to attend these meetings. Como não tem nenhum desejo para atender a reunião aqui. After returning from them, Ora me bem back for the não. it is often weeks before I am able to take up my negligent work. Neglected. Ito Neglect. bisa? Sim, que ora me bem back for the reunião e hope biata dura semana. De ora com me por tá capaz para me por vai back na e trabalho com me a neglijar para vai e meeting na e. Yes. Mhm. Yes. All right. So let me give you one more. I have many quotations where Ellen White Ito said vai things na uno mas. after 1902. Many, 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 but I'm only going to share one more. Tu recita na kita después de 1902. Me também mandei para você, Steven. Yes. And you may have the question then, why you don't hear about these quotations? They hide them. E pergunta tá, de conos não tá tendo de cita não aqui. They hide them. Nada They esconde hide não. them. Nada esconde não. Bom, eu nós vai, bota lesa Steven. Steven is Yeah. gonna read the next quotation. The light I have for our ministers is, E a luz que me tem para nós ministro não tá. see God, stop your whisperings and your evil stormings instigated by Satan. Sim. E da bisa me tem
El uso a meeting pa e ministro nanta. Busca Dios. Stop the papia kos kuchi kuchi. Y boso frase ng malvado. Instiga pa Satanás. And see if the Y, love of God uh-huh. see, y mira si es amor de Dios. will not fill heart and soul, Lo no llena corazón y alma. and I will go on with my writing. Y a mí también sigue con mi escribimiento. This is the light giving me, and I shall not depart from it. Esa kita é luz que Dios adunami e me nota vai kita fortige. There are those who look upon themselves as the Lord's servants, Tem algum que tawak na mes como servidor de Dios, but who has shown by the way in which the southern work has been handled. pero ku a mostra door die maneira kung nang adil ku e trabaho den zuid, Are working away from the light that God has for years been giving. ku Dios ku nang atraha by na trabalho for de luz ku Dios adunami pa anos nang. I have pity for them, Mitin duele din nang. but I cannot be forever pointing out for them the way of righteousness. Pero mi no por queda pa sempre queda mostra nang caminda de justicia. Mhm. All right. So Ellen White says that she Pues told them Elena to que de stop. White bisa, She told them to stop being used by the devil. ela bisa nang stop de laga diablo usa bosso nang. She said she's going to stick to her writing. Ela bisa que eta vai seguir com suscribimento. And she says, I shall not depart from it. E ela bisa e nota vai kita for die cose. Now think about this. Pensa e pensar aqui. This quotation comes right after the first two that we read. E cita aqui tabini depois de dos na conosco a lesa um rato passar. She said she's leaving the camp meetings. Ela bisa eta vai for de reunião de campamento. She's leaving Pastor, those leaders. please, one question. Can we Sure. consider those camp meetings as the campaigns that we are organizing today? Like the conference camp meetings? Yes. Can we Yes. consider them the campaigns that we are held that the conference is holding Oh, yes. today? Oh, yes. Okay. Evangelistic Que me campaign. e campanha nang den su tempo ela bisa ku e nota pai do mei mascuna. So she wouldn't go to their camp meetings. She didn't want to correct the leaders anymore. E nota bai num campanha e nota bai sigi corrigir e líder na mas. She even said she don't even want to go to their churches. Ela bisa que e no que ni bai na misa na. She said the Lord told her to write. Dios abise pa skibi. And she says, I will not depart. This is where I'm staying, she says. Anto ela bisa ami nota bai kita for dia se e nang lumi queda. She says, I cannot be forever correcting you. Ela bisa ami no por queda pa sempre corrigiendo boso nang. It's because God gave her a work to do, and she cannot stay there while they're doing things that are not of God. Sobra ela bisa ku Dios adune trabalho, tarefa para e não porque era enana dentro trabalho na kunota de Dios. So when her son wanted to do the work of the Lord, she started to work with her son. Pues ora ku suyu que era se é trabalho do Senhor, ela começa a trabalhar junto com ele. And her son was out of the conference. E suyu Edson, não? Tava para fora a conferência. Yeah, Edson White. So here is what we're seeing. These quotations are after 1902. Remember, time and place must be considered when we're reading the testimonies. Corda bom lo que pastor avisa tempo e lugar, Mr. Wardo, considerar ora que nós lesa e testemunho de Ellen G. White. Essa aqui não tá depois de 1902 não awardo do não. All right, I'll share one more quotation. This one will open our eyes. Me vai do não cita mais para abrir nos uau não? Ellen White talks about the conference. She says, only go back if there is change. That's what she says. Caminda hermano White dice solamente vai back si tem cambio. All right.
Now, before in 1893, she says the church should not be broken up. Na Promeko 903, ela bisa no quebra a iglesia. But in this quotation I'm sending you, she Pero de- says that Uhum. the church needs to change. They need to be refined and changed. Den cita comida vai manda aqui, eta bisa ku a iglesia mester guardo rafina e a iglesia mester cambia. Yes, Stephen, you got it. Okay. Yeah. When we see that the regular lines are purified, Right? See? fine, yes, Mhm. Eta bisa ora ku nos mira ku elia nang regular também conferência. Guardo purificar e refinar, that they bear the mold of the God of heaven, ku nanting e molde, que me e forma di e Dios di cielo. then it will be time to endorse these lines. E Hmm. ora e nos por incorporar elia nang aqui. But when we see that that message after message given by God has been received and accepted, Pero ora nos mira o mensaje tras de mensaje donador de Deus. Aguardo receber e aceitar, yet no change has been made, pero nenhum cambio não aguardo assim. we know that the new power must be brought into the regular lines. E ora nos lo sa, com poder novo, Mr. Guardo 13, den eliana regular. The management of the regular lines must be entirely changed, newly organized. Wow. E manejo de eliana regular, Mr. cambia completamente e organizar de novo. All right. So here she's calling for a change in the conference, the regular line. She says, unless it's purified and there's changes, she's not going to endorse those lines. Pues él avisa que en línea regular y conferencia general me tiene un cambio total, purificación y refinamiento, a menos que esa aquí soso de no te va back junto con If you notice, a lot of people that will quote about the conference and staying inside, they will only use quotations in the 1800s. a maioria de cita não, que tá guardo usador de persona não, que tá bom de conferência e que queda com conferência, tá cita não, prometo 18.000, que me cita não, Also, prometo 1903. also in the 1900s was when Ellen White says that the conference is no longer the voice of God. Tin cita não também den 1900 caminda Ellen G. White bisa ku e voz de conferência general ya nota e voz de Deus. There is a book called Encouragement to Self-Supporting Workers by Ellen White online. Também tin cita não ku ta encorajar ministério não independente sa kinata online. You would be surprised to read what Ellen White says in that book. Logo ta sorprendi ko Ellen G. White bisa den e buki Megan and Spalding is one of them. Yeah, Megan and Spalding is a wonderful Yes, one as I've well. read that book. Powerful. Powerful, encouraging the independent ministries. That's it. She said the conference is not God's. We don't have to listen to them. Rebisa conferência nota Deus, nós não me escuta não. And so this is what's happening. The conference is acting like they are God. E essa aqui está passando, e a conferência está atuando de maneira coscunanta a Deus. But Ellen White encouraged so many workers to work for the Lord, and she supported them and prayed for them and even worked with them when the conference didn't want to. E hermana White a encorajar o ministério não independente e até hasta ela trabalha junto com nós, ora que a conferência não estava quer trabalhar junto com nós. And she redirected tithes also to Yeah. those missionaries who were working in independent ministries. Yes, amen. You know, there's a story in the Bible that helps us to understand this. Essa aqui está constante em Bíblia que ajuda a nos compreender essa aqui. You know, the Jews, they really believed that circumcision would save them.
Bosaku, eu diu não estava querer que de verdade circuncisão lo a salva, não? Now, circumcision came because God told them to do it. Circuncisão a bem para sobre Deus a manda não passe. And if they did not obey God, then they couldn't be saved. E se não obedecer Deus, não portava da salva. But time and place changed that. Pero tempo e lugar a cambiar aqui, por exemplo. And so God said, listen, we don't need to keep those anymore, those circumcision anymore. E Deus avisa que não mester guarda a lei de circuncisão mais. And today, God also established the conference in the 1863. He established it. Na 1863, Deus a estabelece a conferência. But the further they got away from the truth, Pero mais na aleja for de é verdade, even Ellen White separated. te hasta Ellen G. de White a separa for de na. So we're not saved by conference affiliation. Que menos não te guardo Salvador de ta afiliar na conferência general. So it's important for us to understand that the conference has a place, É importante para nós compreender que a conferência como lugar, but when we read the testimonies, it's not referring to this time. pero ora nos lê testemunho, não? Nós ta mira que Helena G. de White não estava a referir na o tempo em qual nós está vivendo agora aqui. And this is one of the ways that the conference is trying to keep people in darkness. Então, assim aqui, a conferência na Hope Beata tem o pueblo de escuridade. Because the Ellen White estate, they know all this. They know all these truth and the time periods. They know everything. Que mendi Ellen White Estate, que Hope Beata não está aí, riba YouTube, ora não está buscando em book, não? But they Não sabe hide. aqui. They hide it. They lock it away. Não sabe recita aqui, pero não está esconde, não está lock não quita, não, for de nós. So, but the Bible says the path of the just is as a shining light that shines more and more. Pero unto the dice, perfect e day. caminho de Deus, de maneira, luz brilhante, que segundo esta caneta brilha, 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 mais e mais. The Bible says the wise shall understand. A Bíblia diz que o justo não lo compreende. So we just have to keep studying and Pois nós precisamos seguir estudando. don't let a man sway us. We need to be, following the truth of God. Não vai atrás de palavra de gente, nós precisamos seguir a verdade. I see we have one more question here from Sister Glenda Emerenciana. Hermana Glenda, mira, vou basta rato. Okay? Yes, it's a more kind of remark. Então, remarque. There is a part of the reading Parte that de touched me alertamento deep in the spirit, and it is the citation that Ellen White says, "This is the light given to me, and I shall not depart from it." It touched me so deep, and I think that it's the thing that for us is that the same to do. So same thing today. Glenda da bisa ku den cita ku awar apresentar rato passar. Hermano White bisa ku que me decisão que ela toma de apartar for de conferência na reunião da luz que Deus adune e nota vai apartar for de je. Então o Glenda ta quer que ta sei nós também mester has. A menos que a coisa cambia. Yes. Do we have more questions, mi hermana? ¿Nos tiene más pregunta? ¿Of remarque? ¿Tiene más pregunta of remarque? Dalis. Sister Dalis has a question. Hermana Dalis? Sí, buen día. Mi pregunta está, pero toch te pone de Bijbel para tudo lo cual que está pasando nos no bando na reunião. Que diferença tem entre es un dilema guay que yo sepa porque es un gusto poner de Bijbel. Ok. Sí, mi tabai.
there is a verse, a Bible verse that said that we have not to stop attending our meetings. What is the difference? I think that is a Bible verse in Hebrews. Mhm. What is the difference between that verse and what Ellen G. Dwight had said a short while All ago? right. We Okay. have, I always tell my congregation, everybody I'm studying with, new believers and Seventh Adventists, that when we see a Bible text, we must look at the context. All right? Sempre pastor da bisa tu rende ku eta studio ku ne. Ora ku boak un cita, check tambe e contexto, que menta den ki relacionar ku kiko e text e awardu duna. Hebrews chapter 10. Yes, amen. The heavenly sanctuary. Okay. So in Hebrews 10, verse 25, De Hebreo it na says, 10:25. Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together. I'll stop there. And you can Eta read. bisa no abandonando asamblea ng caminda nossa reuni junto. Hebreo 10:25. Now, where are we to assemble? Because Una it says, nos mester forsake it. reuni. Verse 19, Versículo 19, un tique más arriba. this is context. Essa aqui tá contexto. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. Amen. Assim na antor humana, teniendo en libertad para dentro de el santuario, para medio de sangre de Cristo Jesús. That's the most holy place. Esse é o lugar santíssimo. Now, think with me. Pensa comigo. Great controversy we read today. In 1844, God opened a complete system of truth when he went into the most holy place. Na 1844, Jesus abre inteiro sistema de verdade, dentro do lugar santíssimo. So we need to assemble where the truth is that Jesus gave us in the most holy place. Que nós nos reunir com a verdade que Deus aduna nós em lugar santíssimo. So just going to a church that says Seventh-day Adventist, but they gave up the truth that's in the most holy place. Agora diz para nós a assembleia que me reúne com uma igreja, anto com a rechazar a verdade e lugar santíssimo. That verse does not apply to them. E versículo e nota aplicada não, que me com nota predicar e verdade e santuário. It applies to meeting Jesus in the most holy place with the truth. E text mais bem tá aplicar na topa Jesus em el lugar santíssimo. So context is so important when we study the Bible. Que me di contexto da assina importante ora que nós estudia a Bíblia. And I'll just say this for more understanding. Como vou bisa essa aqui para nós compreender mais mil. Jesus worked and preached to build up the kingdom of heaven. Jesus atraja e ela predica para edificar o reino de cielo. He didn't come to preach and build up an earthly kingdom or an earthly temple. E não vini para atraja templo terrenal ni reino terrenal. But a heavenly kingdom and a heavenly temple, the heavenly sanctuary. Pero templo celestial, que me es santuario celestial. So all the truth in the Bible is to support and uplift the truth that's in the most holy place of the sanctuary, not an earthly sanctuary. Ok, que me tur é verdade que nós sim de Bíblia tá para sostener é verdade é santuário aí arriba, não de estrutura aqui bom. All right, I'll take more questions, but if no one else has a question, I can talk about the wheat and tears a little bit. If no one else, but if people have more questions, I'll wait. Bom, pastor que era papia tiki, sa kita algo com a binha cerca ora aqui, e que era papia tiki de
é trigo e é bagaço. Pero, se não tem mais pergunta. Se tem mais pergunta, sim, é que atender e pergunta na e. Let us Pergunta. see, man of God. Man of God has one question. E tem uma pergunta para ba si ta ku Steven Aresa também trempai. The para question tool. is about the citation that Stephen used from the beginning. Mhm. Camina ta paras que bede na ku no que igreja anto ku laga na junto or que angala me bini nanta separa e bom ko e mal ko di o. Mhm. Agora, me pergunta tá, o pastor explica o vai em que tempo ela de white se viu com ela. Logo que ela de white Brother, mi che pedivo pabo por wanta gisurado pa mi por traduzir, se não me tá lubida a parte, então eu rumado vai reclamar me como avisa turcos. Okay? Sim, sorry. See. The brother is assuming the fact that the citation that our brother Stephen brought up talks about not breaking up the church till the angels themselves, instructed by God, will separate the tares from the others. Okay, from the real ones. He wants to know something about that. Sure. Então, all right. Pergunta bem completinha. Então, ela visa com pastora visa com você vai em que tempo conta que bita para que tempo não tá. The pastor said that we must consider time and place. Yes. Pergunta tá, é lo que Ellen G. White avise, tá parece que bidem bem. What Ellen G. White said is written in the Bible. Okay, I can explain. Ellen White separated herself. We read those quotations. Nós mira Stephen caminda Ellen G. White a separar su mes. Why did she separate herself? Why did she separate herself? Because ela separar su mes. Sorry. Because the experience that God gave her for the last 50 years. Pa sobre a experiência que Deus adunele pa e último tempo, pa e último 50 anos. That she called the three angels' messages. Ku e ayama e mensaje de tres ángel. Helped her to stand on the platform. Te ayuda a iglesia na para arriba e plataforma. Now, here's what we need to understand about the three angels' messages. We need to understand this. Esa aqui é o que nós precisamos compreender for the mensaje de tres ángeles. Esa aqui nós temos que compreender. There was one quotation that we read tonight that says, the true understanding of the three angels' messages is of vital importance. Tem cita que nós alessa caminho e também é verdadeiro de compreendimento de mensagem de três ángeles tá de vital importância. What are the angels doing as they're preaching the three angels' messages? What is happening? Kiko e ángel nanta hasi ora nanta predica e mensagem de três ángeles. Kiko tá passando? All right, listen carefully. Listen to this point. Escucha cuidadosamente na e ponto aqui. The angels are separating the wheat from the tare. Según el mensaje de tres ángeles também, o trigo está guardado separar for the bagaço, wheat from tares. In Matthew chapter 13, Em Mateus capítulo 13, the Bible says that the wicked or the tares are going to be thrown in the fire. E bisa ku e malvado nang, que men e bagaço na lo guardo tirado em candela. And the wheat will be gathered into God's barn. Anto ku e trigo, que men e fiel nang, lo guardo hiba junto den e magazina de Deus. It says the angels are the reapers. E bisa ku ta e angel nang, ta es nang ku ta cosecha. And the harvest is at the end of the world. Anto ku e cosecha ta na fim de e mundo. Now, let's notice something in Matthew 13. Laga nos vamos
algo de Mateo 3, because Matthew 13 and Revelation 14 go together. para sobre Mateo 3 e Revelação 4, também junto. In Matthew 13, the Bible says, in the time of the harvest. What is the verse, Pastor? This is Matthew chapter 13. Let's look at verse Matthew chapter 13. Let's look at verse 30. Versículo 30. So it says, let both grow together until the harvest. Então, bisa laganang cresce junto, tena e cosecha. This means wheat and tear are growing in character. Que mendi tanto e trigo como e bagasta cresce com den carácter. Now, people, when they see grow together, they think it means stay together. Ora gente mira of lesa cresce junto, nunca pensa de na cabeça que o text que me aconselha se queda junto. The Bible didn't say stay together. Bible não te bisa queda junto. The Bible said grow together. E Bible te bisa cresce junto. There's a difference. There's a Essa aqui é a difference. diferença. Cain and Abel grew together, Caim e Abel a cresce junto. but they grew apart. Pero não a cresce los for de outro. Jacob and Esau grew together, Jacob e Esau também a cresce junto. but they grew apart. Pero não cresce vai foi outro. Joseph and his brothers grew together, Joseph e sua irmã também a cresce junto. but they grew apart. Pero não a cresce vai foi outro. This is how it's going to be all the way until the close of probation. Assim que ele está tendo cerrada de provação. They're growing together in character, Nanta cresce de carácter. but right now they're growing apart. You could see that they're growing apart. Pero agora que já não está mirando acaba que não está crescendo a parte. Vai aqui outro aí. Now, why are they going to grow apart? De como não está cresce vai foi outro a parte. Read it carefully. Lese cuidadosamente. Let both grow together unto the harvest. Laga dos cresce. Laga dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Que me laga crece. Laga eso y otro crece, tena cosecha. And in the time of the harvest, I will say to the reapers, to gather first the tears and bind them in bundles and burn them. Okay. E na tempo de cosecha, lo me pisa e cosecha dona, ranca pro me e bagas. But gather the wheat into my barn. Pero trece e trigo den mi magazina. Verse 39 says, Versículo 39, right? Yes. The enemy that sowed the tears is the devil. E inimigo que a sembra bagasta diabo. The harvest is the end of the world. E cosecha tá é fim do mundo. The reapers are the angels. E esnankuta cosecha tá é angelang. So the angels are going to separate the wheat from the tear. Que menta e angelang ta separa e trigo for die bagas. When is this happening? Que hora que te passa? Read verse 30 one more time. Lesa versículo 30 viaje más. It says, in the time of the harvest. Ete bisa na e tempo de cosecha. Notice it didn't say at the end of the harvest. Riparaco e nota bisa na final de in the time. In the time of the harvest. Ete bisa na e tempo de cosecha. God right now is gathering his faithful as probation is closing in the sanctuary. People are making up their decisions. He's gathering his faithful as they make decisions to accept the three angels' messages. Agora que, mientras tempo está acabando e provação está vai ser,
Señor está separando su yunang, mientras And those el mensaje de probación y el mensaje de tres ángeles está cerrando. and those who are rejecting the experience are binding in bundles with the tears. Anto están kuta rechazar el mensaje ta guarda un mara dem bundle junto com e bagasna. And notice it says bundles, bundle here, bundle there. E eta papel de bundle aqui, bundle aí. It sounds like what we read about a little company. They're in bundles. E nós alessa um rato passado de companhia chiquito, nada de bundle. So the work of the angels are to bring separation. Que me é trabalho de angel tá nada trece separação. And this is why when anybody goes in the church and preaches the three angels' messages and preaches the testimonies, there's a separation. Pensei, ora com gente vai da igreja, vai predicar a mensagem de três ángeles, tem separação. Some say, wow, yes, he's preaching the truth. Algumas vezes sim, verdade. Essa que está predicando é verdade. And others say, he's fanatic, he's legalist. E outro nada vezes é fanático, é legalista. We're seeing characters developing right now. Nós também a caráter não está desarrollando no momento aqui. And remember, Matthew 24, E corda Mateus 24. Jesus gave signs of the end. Jesus deu uma sinal na dia fim de tempo. So we are living at the end of time right now. Que men agora aqui, maneira nós estamos papiando que nós estamos vivendo de fim de tempo. Remember, this is a parable Corda bom, essa aqui tá parábola. that is explaining truth for it right now. O tá explicando verdade para agora aqui. So as the end of time is taking place, the angels are now separating. They're gathering the wheat. Que minha maneira nós estamos de fim de tempo aqui, é angel não tá bezig tá hala tá halando trigo junto, halando trigo junto. So many people have used this wheat and tares parable to say, stay together. Hope gente usa parábola aqui para bisa queda The junto. Bible never said stay together. A Bible nunca avisa queda junto. The Bible says grow together. A Bible avisa crescer junto. Now, I'll give you an example. Me também dou um exemplo. I grew up in Connecticut. Ami Atlanta na Connecticut. I grew together with many people. Minha crescer junto com hope gente. But guess what? Pero, sabe We algo? grew apart. We grew apart. Nossa a crescer vai foi outro. But we grew together. Pero nossa crescer junto. But we grew apart. Pero nossa vai foi outro. The Bible says don't pluck them out yet, right? Because they're growing together. Bible também diz não quita não. Não arranca não para sobrar não tem que crescer junto. But the angels are separating. Pero é angel não tá separar. And as we hear the three angels' message and you take your stand with the three angels, E ora que você escuta a mensagem de três ángeles e você toma a posição na lado de a mensagem de três God ángeles. is going to gather you away from the tears. E ora e Deus também halabo vai cubo leu forte e bagás. So I want to show a quotation actually. Me também mostra cita. And I pray that by God's grace, this will be clear. You're gonna send it to me, Pastor, or? Yes, I'm going to send it now. Okay. Sister White says that the wheat are now pulling apart. Okay. Okay, I'm going to send it to you. This is, let's see. I didn't receive it as yet. Yeah, I'm still trying to send it. Give me one moment. Ok, tá purbando para mandele. Oh no. Let's see.
give me 1 second. I'm sorry. Ok, don't worry. Pastor está buscando es cita romana. Ok, mientras tanto nos está haciendo oración. Vai por ahí. Let's see. Hmm. It says that the seeds are growing together now. Yes, in character. Okay. In character, yes, in character. But people read that and think that it means you're staying together in a conference. That's not what it's saying. It's saying they're growing in character. Mm. And the angels are bringing the wheat together and separating the tares. And it says in the time of harvest. There's so much I want to show you all, but again, we'd have to space it out. So I have a is not quotation. okay. Oh, go ahead. As I understand, it's not the people on his own that is deciding to separate. It is the message that The separates. message, the three angels' messages, the I testimonies, the understand. truth of Right. God. Yes, Okay. yes. And so I sent you the quotation. Okay. I see perplexities on every side. Okay. Stephen, buti? Te vai mandar, Pablo. Te vai mandar, Pablo. Yeah. Yeah, Steve. Yeah, mi irmão. Vai mandar, Pablo. Oh, ok, bom. Vou bom. Um tiki paciente com o Steven, que tá pondo para nós. Ok. Vou bom. No. Ah, was sim. Yes, we got it. Pero Steven, bota ler ele na inglês, me tá traduzir. Mita mira gente perplejo, que me han babuca. Turca minda. Según carácter nanta desarrollar, hombre y mujer nan lotu manan posición. Pa motivo de diferentes circunstâncias, nan, kulo bing riba nan. E circunstância nan kulo bing riba nan, lo el cause dem lo causa kunanta manifesta espírito kuta induzina na tal ação. Wow. Jadi bisa cada gente lo revela el carácter bundle que me el grupo ku está marando su mes ku ne. Sino mai kabri? Marlene, su mai kabri? Bueno, puedo ayudarme a hacer el mic de Marlene, por favor? Yeah. Trigo, tá guardo mará, pa magazina de gelo. Ok, por dia tempo ela avisa que o verdadeiro pueblo de Deus agora tá guardo mará junto
pa e magazina di cielo. El verdadero pueblo de Dios ahora está yendo aparte. E e bagas não tá guardo mará den grupo não clapa guardo quima. Tremendo. All right. She says right Tremendo. now, the people of God, the true people of God, are now pulling apart. They're now separating. Wow. 1888. This has been written in 1888, and as I read from the testimonies, this is the year when the message of righteousness by faith has been Amen. preached by Jones and Wagner, and That's the it. Adventist conference did not accept that Rejected it. message. That's it. And when the church rejected it, Ellen White saw this message came from heaven. Those that are siding with God's message are going to separate from those that are not siding with God's message. That's completely true, because when Ellen G. White was asked if the message of righteousness by faith was the message of the three angels, she said yes. So it. when that message was being preached, it separated the tares from the wheat. Amen. I understand. Amen. This piece explains very well the first one. Amen. Praise God. Marco, I want to share one more thing with you on this subject with the wheat and tears. que explica coisa mais tocante de trigo e bagas. So let's remember the angels are doing the separating. Guarda, bom que é anga nanta hasi é separação. Those who are preaching the message, those who accept it will be separated from those When who... pode ser é Mike de Marlene para mim? Repeat for me, Pastor. Those who accept the angels' messages will be separated from those who don't accept them. Estão que aceitar a mensagem de três anga te guardo separar for de estão que não te aceitar. If you go to... É Mike Marlene. Man sotista, je hosting assim é. Se sobre riba é computer com mita aqui, foi felo. Pero não tem outro host, segundo me, nem co-host. Oh my God, guardamos rato assim. Just one moment, Pastor, please. Pastor, a sério, e Mike Weber é volve a peça e ajuda. Believe that it is due to brain damage. The family is hopeful that one day their children will be able to walk up. A team of scientists returned to the family. They found that some of the children had made progress and were now independently. Buscando maneira para me ser a Marlene aqui. Oh my God. Tive paciência comigo, irmão. Tive paciência comigo. This Turkish family walked. Então, do nome chance de sereno. Então, mandar-me chat. Leading scientists. Vai caminho só testa host riba. Ordinary family whose very existence could. Sungu só testa bata papi riba je esse só testa host riba je outra só testa não pode pagar com ele. Sim, aqui não é te pensar me comer host. Riba telefone te pensar me comer host. Agora. Oh, pera, consegui, incrível. Normalmente kita do nabo acesso na e mais para boa ser pessoa riba e computer mi no por aí e acesso. Asumas outro em host. Okay, mi te vai por besi, te vai por besi. Lagami, mi te vai primeiro para bo rumang cleari. Plastic is definitely the key when it comes to using them in Mama su laptop. Shirley? Sì. Senti che pazienza romano, ta cosa che passa? For your bathroom. Grants. Shirley Legrand, guardami in Italia adesso. Aí sim. Yes? Entename no? Entename?
Você não tá de telefone só testa host. Luma Merle, luma, poseda luma su mic, por favor? O sea, no está escuchando aquí nantes, ¿sí te cos? Right. Tiene abrir, pero está escuchando aquí nantes, orienta, tiene lo que nos está Ela diciendo. seri. Thank you, mi luma. Sí, amén. Hope thank you, hermana. Yes, let us continue. Yes. So Matthew 24. Matthew 24. Okay, tiene mic será mi rumandushi. Bom? Jesus said, now the church does not teach this at all. A But iglesia Matthew 24, no está assim, essa aqui é todo. Jesus said one of the signs of his coming is that there would be division in the world and division in the church. Division. Su sabia que de fim de tempo lo tem divisão do mundo e divisão da igreja também. Okay, Matthew 24, Mateus 24, verse 40, versículo 40. he says, two shall be in the field, one shall be taken and the other left. Na Mateus 24, versículo 40, esta bisa dos lo tá em campo, lo guarda tomar e outro lo guarda lagar. Then verse 41, two women shall be grinding at the mill, one shall be taken and the other left. Na versículo 41, esta bisa dos mulheres lo tá mulando na molinero, lo guarda tomar e outro lo guarda lagar. So Jesus is showing there will be division in the world right before he comes. Que men aqui na Jesus tá bisa que lo tem divisão do mundo diz prometo subvenida. Then verse 45 to verse 51, he's talking about division again. Então, na versículo 45 te 51, a trobe Jesus tá papel de divisão. Verse 45, he talks about the faithful and wise servant that gives meat in due season, present truth. Ok, esta bisa ku esta papel na versículo 45, quem cuesta é servidor fiel e prudente, o Senhor apone riba sua família para edunele comida na seu tempo. Verse 48, he talks about the evil servant that says the Lord is not coming. Na 28, esta dunabo é servidor que tá malvado. Verse 40. Esta bisa ku é servidor 48, sorry, I read the wrong one. Sí, na 48 de Mateus 24, esta bisa, esta papel de é servidor malo que avisa de seu coração, mi Senhor lo tarda para vir. Verse 49 says the evil servant will persecute the faithful servant, preaching present truth, and the evil servant is going to eat and drink with the drunkards. Na 49, esta bisa, que é servidor malo, lo começa a heredar su compatriota, su servidor, e lo come e bebe com burachena. Versículo 51, esta bisa, ele guarda cortana 2 e põe a parte, junto com a hipócrita, e nalo de juramento e mordimento de gente. Now, who are the drunkards? Quem tem burachena? Revelation 14, the wine of Babylon. Quem é burachena? É bia de Babilônia. Now, the church is not Babylon. É igreja não da Babilônia. But they're drinking with the drunkards. Pero nanta bebe si, junto que burachena de Babilônia. They're bringing them in their worship services. E nanta trazendo nang serviço nang de adoração. Amen. Jesus is showing that this would happen in the last days. Jesus mostra que não, o essa aqui lo bem passa de fim de tempo. Then in chapter 25, agora em versículo 25, it's a continuation of what's going to happen at the end of time. Tá continuação de lo que também passa de fim de tempo. Jesus again preached about division. A trobe Jesus tá papel de divisão. 5 wise and 5 foolish virgins. Eta papel de 5 virgens que tá sabi, ante papel de 5 virgens que tá bobo. So Jesus was preaching about division. Que men, Jesus tá papiando de divisão. Notice who's going to bring the division. Eta papel de divisão não só de divisão, corrigir-me, romana. Eta bisa aqui na Kiko também 13 é divisão. Let's read 31 and 32. Versículo 31 e versículo 32. When the Son of Man shall come in his glory,
and all his holy angels with him. Then Ku he will ora sit e upon the throne yudi, of his glory. si, ita bisa ku ora e yudi hende bini den gloria, e tu santo na junto con ne, e ora e lo sinta riba e trono di su gloria. So Jesus and his angels, all the angels. Jesus is su angel na, ture angel na. Verse 32. Versículo 32. And before him shall be gathered all nations, and he shall separate them from another. Y nang lo watu reuni delante di je, esta tur e hende na, y elo apartanan uno for di otro. As a shepherd divideth his sheep from the goats. Manera un guardador da separa e lamchina for di e cabrito na. And he shall and set the sheep on his right hand and the goats on the left. Y elo pone e carnena na su man dreci, y elo pone e cabrito na su man rubes. So at the end of time, Jesus and the angels are going to separate the righteous from the wicked, the wheat from the tare. Que men na fin de tempo, wat nos ta mira con Jesús, tabay separa e trigo for di e bagas. Now, the Bible says, thy will be done on earth as it is in heaven. E Bible de bisa laga Jesús, su voluntad sea así, tanto riba terra como na cielo. So this is not just something that's going to take place at the end in the future. Que men e assunto de separação aqui nota algo que também tumalugar na final de futuro. But this is taking place right now. Pero essa aqui está tomando lugar agora aqui. Jesus and his angels Jesus e sua ángel are gathering his people. está jalando su pueblo junto, aparte. As the devil is also gathering his people. Satanás também está bezig está jala su gente na aparte. Algo If you den don't- Chesky. Sim, rata assim, na minha irmã, não sabia um beijo aqui. There is one, somebody is saying something here. Sure. Hermana Glenda. No, Ami, escrevi algo over de seco, está papiando. Separação está na final, na fim de tempo. E parábola não te mostra que tem dois grupos e nota papia de separação. This person is saying separation is at the final point till the end of time. The parable it is showing that there are two groups. Mhm. It is not talking about separation. Well, that's why when we study these parables, because these are parables Jesus was uttering, the parables give present truth for today. E parábola não te duna verdade presente para awe. Pero Now, but I will in say verse, then versículo The 32. parables, let Okay. me just share this. The parables yes. show the final separation, E parábola final. não te mostra a separação final. but it's taking place right now. Pero But está tomando the lugar parables agora aqui. just shows the end result of that separation. Deus aqui não te mostrando o resultado final de separação. But they're separating right now. That's why Jesus talked about the five wise, the five foolish. He talked about the faithful servant. There's a separation taking place right now. But when Christ comes, there will be the final separation, the physical separation. Den But those that are, but there's a spiritual separation right now. Those that are standing on the truth are spiritually separating. Den parábola de 10 vírgenes, te mostrava que tem uma separação entre as 5 vírgenes sabi e as 5 vírgenes bobo. Por certo, essa aqui está a minha parte para sobre. Pastor não dizer que é parte de pastor Mateus 25 que trata eigenlijk juízo investigativo e esta papia de grito duro. Eu tenho que sair predicar. Bisa e não também tem uma separação. Ok? Pues, anto esta bisa na final, el texto que está leyendo ahora aquí nos lo mira, el resultado, for the enang, na Mateo 25, nos pora mira una separación espiritual y una separación literal. Na final también nos lo mira el resultado final de una separación espiritual y una separación literal.
Say it in English for the pastor. Yes. Mi a traducir lo que ella avisa. Ela avisa acaba. Okay, Stephen wants to say something. Stephen? Mateo 10, versículo 34. Think not that I'm come to send peace. That's it. Matthew 10:34. Okay, lagami again na Stephen, por favor. Mateo 10, 34 te 36. Okay. Sword. Oké. Hoofdstuk te bisa Dios te dividi, Jesus te dividi eta un. No pensa como abini patrese paz na etera. Mi no abini patrese paz, sino espada. Pa sobre mi abini patrese disensión, que me separación entre hombre contra su tata, e mujer contra su mamá, y también nuera contra di suegra. Y enemigo nang di gente lota están de su casa, of su mes iglesia. Si nos conectamos con Juan, versículo 1, it says that Jesus, esta bisa ku Jesus abini na isang kuta DJ, sa ita Juan versículo 1. Vers Jesus. El abini na isang kuta DJ, anto namno a recibir. Y después también separación. Na versículo 2. Pues natura están ku a recibir. Na escena. Amen. Tananang duna derecho de birayunan de Dios. Ok. Tremendo. Exactamente. Exactly. Steven, correr baboruma. Esta bisa ku nota nos ta separar for de outro. Ta é mensagem ta trece é separação. Pues, I want to say something too on Stephen's point. Verse 35, Matthew 10, what you were reading. Mateo 10. Verse 36, Jesus says, a man's foes are they of his own household. Those He's of his talking about the own church. Their own house. Yes. The separation is in the house. É separação que tem em casa. É separação. A mim também se testa tem igreja. Sobre a espada que Jesus está papia de jeito em outro texto. De Hebreu, versículo, capítulo 4, é também sabe que a espada aqui está é palavra de Deus, é mensagem. Que men a espada está corta. É palavra de Deus está corta. Que men agora nós mira, ora Jesus sabina é sinagoga, Lucas capítulo 4. Door de predicar a palavra. Amen. Na queira mate. E na saque for de sinagoga e na purba mate. E pergunta tá, Jesus quer separar for de na? E contesta tá não.
Asombra nang no quiere escucha. Amen. Okay. Danke, Stephen. Okay, Pastor. Yeah, I agree with Stephen wholeheartedly. And Está de acuerdo con vos de ter su corazón, Stephen. Luke 12, Lucas 12. verse 5. Okay, let me see. Luke 12. Jesus said again. So in Matthew 10, he says, think not that I am come to send peace, but a sword. Na Mateo 10 ele diz, não quer comer a bini para treze paz no espada. In Luke 12, Jesus says, E de Lucas 12, Jesus diz, in verse de versículo 51, 51, I did not come to send peace on earth. I tell you, no, but division. Eta bisa mi não abim para treze paz na e mundo aqui, pero divisão. And it says in verse 52, E de versículo 52, from henceforth there shall be five in one house, in the house divided, and e three for, against two, and two against three. see, let me find the verse because I was Okay. just translating without Luke reaching 12, verse Bible 52. verse. Lucas 12, versículo 52. Ajá. 12, 52. Ora, me rato aqui mi romano. 52. Sí, verse 52, right? Uh-huh. Pasobra enang, pasobra di aqui nam pa dilante, lo tin 5 de un cas, pero na lo ta dividi. 3 contra 2 e 2 contra 3. All right. So God is showing us that in the last days we would see division in the church. These Amen. are scriptures that the church does not want to talk about. Ok. Ito bisa ku, e text na kita mostrar bukla kla, ku lo tin divisão den igreja den fim de tempo, pero e assunto tá ku e conferência no quepa, e não tá ni mishi que text na aqui. Now, there's a reason why the church doesn't want to talk about this. Tem motivo pa kiko no que pa pedir e text na aqui. They have a wrong understanding of what it means to be united. Não tem comprometimento de robez de lo que significa realmente para tá uni. They think being united means everybody's under the same house. Não tá quere que tá uni significa tu rende dentro da sua igreja. But Jesus didn't teach that. Pero Jesus não assim é esse. He said the house is going to be divided. Jesus sabe que casa, esta igreja lo tá dividir. So you can be in the same house and not be united. Nós porta de mesmo casa, anto toch não tá uni. An example of that is marriages. Exemplo de aceita matrimônio não. How many marriages people get married and they're in the same house and then they break up? Quanto matrimônio na botaia ainda não tá de casa junto, pero não tá terminar separando. True unity, according to the Bible, is people having the same mind. In spirit and in truth. Amen. A verdadeira união significa gente não que tá pensa mesmo coisa. Right. They're standing on the same principle. Não tá Manta para esse um princípio não. imanta hisa Now, basaratu pa with Bible all text say. the different things in the conference, how can we be united Cultura if everyone coisa, has a different mind? ok, cultura coisa que tá passando de conferência aqui, tá com nos porta unir, não tá tem mente diferente. There's a sister who wants to say something, hermana Sure. Glenda. Sì, mi dati mi man basarato fa Por che nada, Steve mi Glenda. pensa. Por nada. Sì, passò e tambo che la bisa e saki ta sei e conan come che era papi di G passò den one quarter. Guardurata para me traduzir. The Sister Glenda is telling us that just what you was saying just now is what she wanted to talk about a long while ago. Sì, passò e mohen a bisa di Samaria e Marisana bisa Jesus ko sì, bosa mi tari para ko bota profeta pero no The stata Samaritan said to Jesus, I noticed that you are a prophet. sì, no stata na adorare besero aqui. E boso ta bisa kuta na Jerusalem e lugata camina in mesta adora.
Okay. Our generations worshipped on the Mount of Samaria, and you are telling us that we must worship in Jerusalem. Anto Jesús abise, muy kiremi, e ora lo llega, And kuniri the besero Lord aquí, ni na and the Lord Jerusalem. and the Lord told her, the time will come, and it is now, that neither on this mountain nor in Jerusalem, Ma te adorador ng kutos to adorata din spiritu e verdad. but the ones who worship the Father in spirit and in truth. Amen. Anto, e lo que comi que bisa din sa kita pisay masya ora no sa papi di e mensaje, anto isay nang tuta correcto pero ta e mensaje que Dios manda, según que ela dona e luz kung paano sige, ta isay ta isung kuta manera bisa bosa bisa ta maranos, anto mi kera companhia to e Bible text ki dur ko opire ora, kos ko Glenda. basta papi aqui mi kera papi di. Glenda has a Bible text because she is completely with us in what has been explained by the pastor and also Amen. Stephen, and she has a Bible passage she wants to show us. Amen. Anto ora meta kere ko si nós está é que nós da papia de igreja como tal, We are passou not talking igreja, about the church as such, passou igreja de Cristo tá basa arriba es não que tá unida em espírito e verdade. Aí na união tá. because the real unification is about those who are united in spirit and in truth. Amen. Danke. Thank you. Thank you, irmã Amen. Glenda, nos apreciar. Amen. Tremendo. What is left to be said? Kiko akeda pabisa. Nos vai. Mang. Timas mang? Stephen. Janine da Brome. Janine. Okay. Nos irmã Janine put uma pergunta. We have Sister Janine who has a question. Hermana Janine? Tá, miss. Vamos lá. Tá, vou ver essa sala. Janine. Okay. Boom. No, I just read a comment in the chat that says that the separation is between believers and non-believers. Ela pensa que a separação está entre creyente e não creyente, não. That is what I read in the chat. Ese es lo que ela lese en el chat. But in John 9:18. Pero en Juan 9:18. Luke who was the non-believer. Wakta quien tabata es nanku no tabata. Kiri. The ones. La gamierina, mi hermano. La gamierina. Lucas 9:18. Lucas 9. Versículo 18. Okay. Yes, because when we read the text, we must ask questions. Sobre ora nos lesa o text, nos precisamos se pergunta. And place. E lugar. To whom Jesus was talking. Com quem Jesus estava da papia? So, okay, right now, he says, but the Jews did not believe concerning him. So the Lucas question. 9:18? Yes. No, John 9:18. Oh, sorry. Mabay Lucas. Yes. Juan 9, versículo 18. Sí, mite. Okay, so this verse is not talking about the pagans. El texto aqui não está papiando de pagano, não? But to the people of God, the Jews. Pero na el pueblo de Dios, el pueblo de Jesús. Yes. So they did not believe concerning him. Tanang no akere tocante DJ. That he had been blind. Pastor não estava ciego. And received his sight. E arranha vista. Until they called the parents of him that he had received sight. Tena e momento ku ayama e mayor nang di esung ku a recebi su vista. Okay, so the separation is not between, let me put it this way, Seventh-day Adventists and all that are not Seventh-day Adventists.
Que men é separação nota entre adventista na anto questão com nota adventista que men papiando de religião. Yes. For example, in this case, Israel and for example, the Philistines. Por exemplo, Israel anto ku e filisteo na. It is God is talking here, or John is writing about the church itself of God. Aqui na wang ta papi de igreja de Deus mes. So they are the ones that are not believing in Christ. Tanang no tapa ta kere den Cristo Jesus. That's why the separation came in the church. Da dor de e mensagem e separação a vini den e igreja. Jesus called them blind. Isso se chama na ciego, Yeah, guiding the blinds. guiando e ciego na. And both fall into the ditch. E nantur dos acai den e pos den e buraco. Yes, this is just to answer the question that Esse it's not diz para contestar e pergunta. that the separation is not between the world and the church. It's in the church itself. Que me esse tá para nós mira com essa separação não tá entre nós e o mundo. Essa separação tá entre nós com nós mesmo tá dentro da igreja. Yeah, because the world doesn't have, let me put it this way, doesn't have the truth, doesn't have Jesus. Let me put Mas it sobre this way. o mundo não tinha verdade, o mundo não tinha Jesus. But we have the truth, and Pero nós tinha verdade. we're supposed to have Jesus in our heart. Então nós estamos supostos de ter não somente a verdade, pero Jesus também tem nos coração. Yeah, that's my insert point. Powerful. Okay, Powerful. it was tremendous. You know, that was very powerful. Praise God. Sí, ese estaba tan poderoso. Alabado sea Dios. I want to give you guys something else. Me quedó una romana cosa más. Take time to read John chapter 10 when you get a chance. Ahora como hay un chance, ¿no? Lesa San Juan 10. You will be surprised that when Jesus says, other sheep I have, which are not of this fold, Amen. so I must bring. Eta bisa kuting karnenang kunota di ito aki ku MS 13. When we use that verse, we always say to the people in Babylon, you know, yes. Here's a fold, bring them in here. Anto bebia ora nos lesa e text aqui, nós te pensa assim aqui. Dessa aqui tá bem profundo. Nós te pensa tá ehene na dem Babilônia, o Jesus mes 13 seca dia den igreja adventista. But when Jesus said that, he was talking to his own church. Pero ora Jesus se está papiando na sua própria igreja, que é a igreja de judiana. That they are not in his fold. Kuna nota denso daw. Wow. So unless we're in his truth and connected to Jesus, we're in his fold. We can be in the SDA church, but God's saying, are you in my fold? His fold is in his word, in the message. Talvez nos lo queda sorprendido y dice, ok, no está en la iglesia adventista, pero Jesús te dice, no, sí, pero vos no te den mi todo. Antes vos te quedas sorprendido, pero vos no te den su palabra. And that's why he says, my sheep hear my voice and follow me. Talvez te dice, mi carnera te atende mi voz y nada sigue mi. And Pastor, in verse 12, it says, but he that is a hireling, and not the shepherd whose own the sheep are not, seeth the wolf coming and leaveth the sheep and fleeth, and the wolf catcheth them and scattered the sheep. We have seen a worldly separation coming through the Seventh-day Adventists by the hirelings, because the General Conference did for money, because someone that is hired received the money from his boss. So when the second beast of Revelation, I mean the government of the USA, offered money to the Seventh-day Adventist Church to administrate the jab vaccines, and many people dying today, as hirelings, they went for the money and they let their own people die. And what happened then? From that day on, from 2020,
there has been a big scattering of Seventh-day Adventists in the world. Many people uniting in home churches, many people that are not going to any church, they lost their faith, and that is what hurts my heart. But that is what happened in our time. Very true. And you know, John chapter 10 is so powerful. Once we understand Jesus was saying all of this to his own church, and we apply it to the church today. Anto Juan 10 aqui, tá masha poderoso mes. Anto eta aplica na igreja de Deus. Steven me tocou de uma entrevista com botar, mas usa e texto aqui. Me saco bota corda. Then we understand it's not enough to just be in the church. We must follow his voice. No está suficiente para nós estar em igreja, não. Nós mesmo escuta a voz de Jesus. His word, the message. E palavra, e mensaje. All right, let's look at verse 3. John chapter 10, verse 3. Laga nos Juan 10, versículo 3. To him the porter openeth. Eta saca para for su carnena. The sheep hear his voice. E carnena ta inanta vai su delante e carnena ta seguia para sobre nanta escucha su voz. He calleth his own sheep by name. Ok, versículo 3, perdóname. Eta abre e porta e carnena ta escucha su voz e carnena ta guardo llamada nombre e eta saca na. And it says, and he leadeth them out. E eta guia nang saca nang afo. He's leading them out. Eta guia nang saca nang afo. As they hear the message, they're not hearing anything in their churches. He's going to lead people out. Ora ku nang escucha e mensaje, eta guia nang eta saca nang afo. Why is he going to lead people out? Pa kiko Jesus ta saca yende afo. This is an exodus. Essa aqui tá éxodo. Because verse 5. Pa sobre versículo 5. And a stranger they will not follow. Eta bisa estrangeiro não sigue. But will flee, separate from him. Pero na lo separa for de je. For they know not the voice of strangers. Pa sombra e carnena nota reconoce estem de estrangeiro não. So Jesus had to put this in parables. Que men Jesus estava tentando pôr e assunto aqui de parábola não. And he's leading out many out of apostasy, out of compromise, to follow the truth of God. E awe Senhor Jesus está sacando marcha roupa gente mesmo por de apostasia para unir com Jesus. Amen. Could I please react to what Sister Niosodi said earlier about the jab? Sí, guarda me traduzir para o hermano. Hermana, aqui que hace observação tocante de lo que a mim avisa de jab, que men vax. Non lo vedo in man di Ebert, stai sacava. Okay. Yes, sister, continue. A while ago, there was on YouTube, I think the scientist's name is Dr. Campbell, and another doctor. Ela me traduziu para o não me olvidar. Tem científico arriba YouTube que chama Dr. Campbell. And another doctor that does autopsies. E outro doctor, outro camenda. Está así autopsia. Está así autopsia. Okay. Sí. And well, we all remember like when COVID-19 came out, there was not a lot of information or knowledge about it. Anto nos tocou ora com COVID-19 asali, anto hopiende no tava tasadi je. Like the sister said, the jab was promoted. Anto manera como avisa assunto de evaxa que agora promover. There was a YouTube video of Dr. Campbell and the other scientists. Anto tem YouTube video over the Dr. Campbell e outro científico. That had on a platter matter that they
got out of the bodies, that the people that quote unquote died of other reasons of COVID, but they all took the jab. E nga pa tocante di gente nang ku atuma e vacuna e amuri pa motivo di e assunto aqui. Sì, no, supuestamente nang avisa e persona nang no amuri di corona pos e persona atuma e vacuna anto riba un plata di tayo di plata e doctor pu e scientifico asaka a pone tu cos riba mesa kuna asaka por di e culpa nang di e nang atuma e vacuna. Okay, on a silver plate, the scientists put on all the things they found out of the bodies of the persons that took the jab. Yes, and this like all the sisters that cook, you remember, you know, when you clean like raw chicken, there's like this white substance that comes out of it, or like the muscles of the chicken. Ora kubo mane limpia galinha, dessa maneira é músculo não e costan kuta sali for the jab. Like a slimy substance. Maneira substância slijmerige sina. Those were in the veins of all the people that took the jab. Esse estava deng e bena nang di tour nang ku atuma e si de ader nang di tour e hende nang ku atuma e vacuna. And that was the main reason why after a while you heard people that took the jab, they got a lot of blood clots or they had heart attacks. Então, essa que tem motivo, o depois nós atende, o paciente que atuma e vacuna, não estava tendo blood clots, que é maneira pipita na de sangue dentro do sistema, ou também a ataque de coração. Because this substance would clog your veins and it would narrow it so that the blood flow would be stopped. Ok, para sobre a substância aqui, esta cérebro aderna de maneira que é corrente de sangue de meu corpo, esta para. And if we put that together with Bill Gates, that's been talking about depopulation for God knows how many decades. E se nós põe coisa que junto com o que Bill Gates a papia de despopulação, que é matamento de gente para algum década, não? Then it's not really a coincidence or a surprise why Bill Gates was backing this vaccine so much. Então, eu nota surpresa para nós de como Bill Gates estava atrás, positivamente atrás de a vacuna não aqui para assina tanto. I will search on YouTube later on and see if I can put it in chat if the video is still on. Like when you see it, you will be shocked and you'll thank God on your knees that us that used our common sense and we're like, you know what? I'm gonna put my faith in the one that created me instead of taking this new vaccine. Ela bisa ora também purba para busca e vídeo aqui para poner para nós tem e chat. Ora quando nós wag e vídeo aqui, nós lo barra nós lo dia não e agradecer Deus por nós ok. Sim, nós lo bairi para nós lo dia não e nós lo agradecer Deus por nós a usar no sentido comum e não a usar e vacuna na aqui. A mim também que o Espírito Santo a guia nós. I would say that the Holy Spirit had been guiding us. Thank you, meu irmão. Hope bom. Yes, that was it. Thank you. Sim, nós está espera que o irmão também põe e vídeo para nós. Hope thank you, meu irmão. Okay, the sister will send the video later on if she finds it online in order for us to take a look at it. It is, wow, it's something terrible what they have done to the world and to people with this poison. Hope terrible que nang ahasi ko e vacuna aki, and the most terrible of all is that our own church has been participating in it. E coisa mais pior que te duel mita com nos mes iglesia a participar desse assunto aqui. Which spirit was guiding? Ta qual espírito estava te guia?
Okay. Hermano Hayward will be the last Sim, question for today. pastor ma'am. Tem e 9, Juan 9. Em que bem reacreditar se pastor ma'am. Ora ela vista, ora susta canas caminho ela me reamba siento. Se disse pela ponte rabi de quem e em quem a coisa que o homem aqui nasce cego. Disso maior não. De dia ¿Cuál ao seu versículo maior não. está, mi hermano? Juan 9, ¿cuánto? 9, Juan 9. Juan 9. Versículo. Foi começamento. Uhum. Em começamento, me começar quanto dia. Ok, check Sim. it text para mi hermano. 9 foi 1. Tina. Então, se eu conheço. Então, eu também sabe, foi picado de quem e o homem nasce cego. De dia ao seu Okay. maior não. Então, eu Oh. Jesus sabe que não está só mesmo picado. Nisso é o maior não. A pôr nasce cego, mas está cego para ele por mim o poder de Deus. Para de um dia. Yes, in the matter of the man that has been cured by Jesus from his blindness, the question was asked, whom was the one who sinned, the parents or himself? And the answer was that none of them sinned. It was because of the fact that the Lord, the name of the Lord, had to be glorified with his miracle. Anto que quero bisa que sei mi rumang. Então, me tá quer vista e nana me tá quer vista o ore di mes ore susa ore ama se coi susa currele pero na 35 espiritualmente cego é mesmo teste 9:35 então ore e ambar biseles niki na correcto ambar então espécie ela biseles ni ela vai buscar bise bota querer de judiende ambar bise som vitamita king ya mi tambe po querer de dia então Amen. ore susa bise ambar bise ela querer ore. Yes, I understand very good what you want to say, Haber. Me to comprende me Haber because it was in his own church where the miracle has been disputed. Okay, the Pharisees didn't want to accept that Jesus was the one who cured this man, and he was the one who really believed in Jesus, while his parents did not believe. They were afraid of being kicked out of the church. Ma comprende, Heber. Anto la binto su corpo boire della adora su sure la adora Dios. Yes, he threw himself down and he worshipped Jesus. Hopi bom Heber. Tremendo. Sim, de quero bis. Okay. Essa que cita last turma. No se va a terminar ahora sí. El último, Steven, por favor. This is the last one. Steven, ¿qué pisa algo chiquito? E pregunta está, Euriquico te motivo real? En cuanto a trigo e bagas, separación, is not being correctly presented. Di kung esa aqui no awardo presenta correctamente, why the interpretation of this verse about the wheat and the tares has not been correctly presented and understood in the church? Pastor Brami, no te quiere. Pastor Brami, no te quiere que te 5 gente só te compreende o texto aqui. Pensa de tur no sendo não sabe. Não te compreende o texto aqui. Pero di como? Dicom, why did they not explain these texts as we are understanding these texts today? Why the hiding? Dicom escondimento.
Tem algo que nós te perde ou não te perde? Of course, the tithes. Ok, mas mira que o pastor acá foi aqui. Era pastor acá foi. Está cansado, sim, nós estamos aí para agora aqui, hermana. Por favor, em nome de Cristo Jesus, por favor. Nós vai ser. Agora que o pastor vem back, nós está ligado contestar a pergunta, irmã Steven. Amto, depois nós está ser, bom? Ela sale, fomos, sabe? Isso aqui passa. Lagame wax, me põe ele. Lagame cheque. Steven, mita pensa que ela kaya fo. Pa sobra, mita mahaya un strepiso por disso app. Ok? So internet kaya fo. Pero mita quer que o pastor a dona bastante informação a o humana. E se ainda tem pergunta, lá nós mesmos também siga estudia e buquina que ela recomenda para estudar, então nós também junto na próxima ocasião. Nós também assim oração para nós terminar. Ya nos tiene vuelto a bate aquí nana, Roman Steven, ¿vos querés que nos dé una palabra de oración? Ujú. Gloria a Dios. Danke, Roman Steven, e natur, nos romana, Amen. com a carga conosco, nós está confiamos que o hopi conopi na por aguardo de los awe mainta, anto camina no te caso, nós está sigue com mais estudio. Amém, minha irmã? Amém. Feliz dia de preparação. Anto Amén, feliz amén, sábado. amén, amén. Dios Feliz bendiga sábado. a Háganos hermano. ora para pastor, pues nós não sabe o que passa e van. Ok? Ela share dentro a app. Ah, bom. Me quero pedir, irmã, mandei para mim também. Ah, well, bom. Tremendo, Stephen. Well, I Obrigado hope you por found those early pictures Stephen, manda Passa bom dia, bendição. Sim, de danke, bendição, minha irmã. danke, Deus bendicionado para como te diz? Fortalentar, me danke, Deus bendicionado, minha irmã. So, não passa Sim, feliz dia, por glória bendição. seja a nos Deus, amém? Amém, amém. Thank you, Sotis. Sim, Thank you, bendição, minha irmã. Sophie. Aqui estava Hermana tremendo Sotis, estudio. se outro dia a hermana Sotis te decía um break de traduzir, se hermana te diz bisami me do tomou para hermana ori.
Sí, no, seguro. Bom, Tremendo mesmo. mamãe, o link para a irmã também. Hope bom, tremendo. Masha, Ok, thank you. bendição. De nada. Sí. Se não só vai largo, já tá bom. Kiko, boa. Pastor tá canção, bem sossegada, não. É pastora bem back. Pastor, welcome back. Thank Have you been thank you. kicked out? I'm sorry, my internet was choppy. Okay. Well, just in time for the last prayer because no, Brother Seaver guided us already in a prayer because we thought you were not going to come back. Oh no, I'm sorry. Yes. So thank you for everything. We But are I did very happy. hear his question before There was it a last question, right? What was that question? Oh, it Brother was Steve about the asked, understanding of the wheat and the tears and why many are not talking yes, about why it. the learned man of the conference has never explained this text the way you explained this to us this morning. Yes, one thing that I think many overlook is how the parable started. The parable started when O the pastor Bible que says, pensa que o as men cliente, slept, as coisa men slept, enemy sowed tears among the wheat. ok, coisa que o pastor no explica tá que nós mestre corda com o assunto de trigo e bagaço aqui a começar. Uta ora que gente não estava a dormir e inimigo a sembra e mal semia. And so the men that slept should have been watching, Que but they me were e homem sleeping. branco estava a dormir, mas estava a vigilar. So the lesson is that it's speaking against the watchmen who should be watching, but instead they're sleeping. So it's a rebuke to the leaders of the church. Que me e coisa aqui dá repreendimento de na líder na igreja. Para sombra, não estava a dormir, ora que o inimigo adrenta com sua semia. A mim lo bisa ora jesuita na adrenta. When the Jesuits came in. Yeah. And so if this parable was taught correctly, people think that it's saying stay under corrupt leadership. But if the parable was taught correctly, it would rebuke the leaders for not standing up for the truth, which is why the devil is working. Ok, que me andi, hobi biano sta pensa, kunos mister queda bom de líder não corrupto, pero o texto aqui está netamente lo contrário, está repreender o líder não, que não está batendo na sonho, então não alague maldade renta. It is perfect, understandable. And another point about that parable, it says that the enemy went to sow tears. Então, outra parte de parábola tá com o inimigo abai para sembrar bagaço. So the work of the watchman was to sow the seed, but now the devil took their place and is sowing now tears. Aha, que me na lugar awor de homem não de Deus abai sembra esse minha não bom, que me wheat trigo, awor lugar tá inimigo su agente não abai sembra esse minha robes e bagaço. So if this parable was taught correctly, it would rebuke them. And I think that's why they don't like to talk about that part. Mita kere kuta pa sobra parábola aqui da repreender ng aksyon ng robis tapi sinano ke papia di parábola aqui. And I just want to share this. I can't send it for some reason. My phone is acting up.
Quero mandar algo para nós, pero parece que o telefone não está bezig, tá? Cooperar. But fundamentals of Christian education, Pero fundamento na de educação cristã, page 236. página 236. I would encourage everybody to read it. Me tá encorajar tu rende para ler. It says that when Jesus gave parables, Ko ora Jesus dá uma parábola, all of his parables were to rebuke his enemies and his accusers, which were the scribes and Pharisees. que me ture parábola nang de Jesus estava para repreender su inimigo nang, que estava fariseu nang de tempo e He had escriba. he had to hide it in symbols as he was rebuking them. Esta tinang como ejemplo, ora que estava para repreender nang. But now people take that same parable and instead of rebuking them, they join them. Agora aqui, nada com a mesma parábola na aqui, usa não, pero na lugar de na repreender, e fariseu não, nanta join não. Because the Bible says, seeing they see not, hearing they hear not. They're not understanding what the parable is really saying. E lo que ku, esta bisa ku nanta mira, pero na no que mira, nanta comprende, pero na no quer comprender. But there's a promise in Matthew chapter 11 as we close. Pero tem promessa de Mateus 18, segundo nossa sera. The Bible says that God would reveal it unto babes. Esta bisa ku Dios lo revela na é muito chiquito não. He wouldn't reveal it to the leaders of the church. Enta revela na líder na igreja não. But he's going to reveal it to humble people longing for truth. Esta vai mais bem revelar na gente na humilde que tá busca a verdade. Matthew 11, verse 25. 25. Mateus 18, versículo 25. Esta bisa. Are you going to read it in English? Yes. 25? Okay. So it says, and at that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, but hast revealed them unto babes. Dengue tempo aí, respondendo Jesus, sabia mita alababo, tata, Senhor de cielo e terra, ubo asconde e costa aqui para essa bina e sangue te compreender, e bo a revelar na e mucha chiquito na. So God is revealing it to everybody that's really searching for truth and praying and longing to understand truth. Amen. Que men Dios te revela e cosa que na gente nanku de verdade que aceptar e verdade e está haciendo oración y tem hope y deseo. But the leaders of the church, the Bible says God hid it from them. Pero para el líder de iglesia, Jesús te avisa el esconde na panam. So that could be a reason why the parable of the wheat and tares is not clearly understood. Talvez e parábola quizás ese é motivo de com e parábola de trigo e bagas não te vou compreender maneira me está. Ok. Tremendo. Okay, Pastor. We want to say thank you. In papiamento, we would say thank you. Thank you very much for this in-depth study. It was very deep. It was very profound. Some explanations of some texts we had never heard before, but I'm very thankful. Sometimes I was asking myself this question: why did God put on your mind to invite somebody from far away from Hawaii? Well, maybe it is for this time you have been called. Wow, so we bless you, Pastor. Amen. Yes. Amen. Praise the Lord. I know this is a very difficult time for you there in Hawaii, with 9 hours of delay compared to Curacao, Bonaire, and also Holland.
I think we will have to choose a better time for us to do the Bible studies, but we will communicate with you for that matter. Sure. Because we want to keep on studying. Amen. Yes, we are very grateful. Sisters and brothers, how many of you want to thank the pastor this morning for the great job that he has done? Quanto de nós que agradecer, Senhor, para o bonito trabalho que pastor aqui ahasi. Sí, Stephen também bisa eta hopi agradecido na Dios, o Dios por usar o pastor para o mensagem aqui. Hopi bom, tremendo, tremendo. It was great. It was deep. It was profound. Praise God. And it was clear. Amen. Okay. May the Lord bless you greatly. We will keep on praying for you and your family, and studying and reading for ourselves also, just as the Bereans. Studying for ourselves to see if what you have told is really so. That's it. Amen. Okay. Pastor, will you guide us in a last prayer right now? Sure. Let's pray. Father. Oh. Yes. Okay. Father in heaven, thank you for my brothers and sisters around the globe. And Danke, Senhor. Tata na cielo pa mirumana din inter mundo. I'm so thankful, Lord, that your truth is uniting us. Amita asina contento, Senhor, que a verdade une nós. May we study like never before. Laga-nos studia maneira nunca promê. May you help us to be led by your voice and your voice only. Laga-nos warugia pa bobos e bobos so, Senhor. Help us, as Great Controversy says, the devil is trying to make us look to bishops and pastors and professors of theology. Senhor, ajuda-nos para sobra o inimigo que riba nos vista na pastor e líder não. May we not be deceived, even by leaders of the church. No laga-nos guardo enganar, ni door de líder na de iglesia. Jesus said, let no man deceive you. Jesus avisa no laga ninguém gente ganha bolso. So, Father, help us that we may develop stronger prayer life and a stronger Bible study life. Senhor, ajuda-nos para nos poder desarrollar vida mais fuerte de oração e estudio de boa palavra. Continue to bless our studies and help us to continue to grow in the understanding of your truth. Senhor, ajuda-nos para nos por compreender boa palavra e seguir crescer em compreendimento de boa verdade. Help us to apply your word to our lives, Lord. Ajuda-nos também para nos por aplicar boa verdade na nossa vida, não. And when you come, please save us in your kingdom. E Senhor, ora bobini, salva-nos em reino. In Jesus' name we pray. Em nome de Cristo Jesus, nos dá ora. Amen. Amen. Okay. Thank you once again, Pastor. May the good Lord bestow his blessing richly upon you and your family, right? All right. God bless. Okay. Thank you, hermano. Bye, estando aqui. God bless. Yes, you're welcome. De parte que